ایواره و باش بینرین چرپل مدیا ایرو دیسا ام به برنامه روژه و روژ آوا که گلک مجاره ما این دوی هفته دا که دابون امل سر وانا باخفن میوانه کی مج امریکا رئیسدار دکتر محمود عباس بمرایه و هر وها هفکاری من عبدالباقی حسینی جی ام دیسا بهفرانه ام هیوید کن که هون بشتار بن به پرسه خواه به شلوفه خواه به تیبنیه خواه بمرا بن اما کیف خوش بن و هربت پرسه واجی که هون بن بپرسن اما برسبا واناجی بدن برای دوی هفته دا سالکی برای سالکی نها دکتر نجمتین کریم والی کرکوک ده 31/10/2020 دا کوچا داوی کربو لگور وسیعتاوی گوتو بکن ببن کردستانه لامریکا جبو تداوی چوبوه ببن کردستانه لوی دفن بکن لیا سبه دسبا کو کرکوک آزاد بو از خوازم هون من لکرکوک به آخر بسپیرن دکتر نجمدین ده 1900 کرده جیانوی ده 1949 دا لکرکوک جدایی ببو 1971 دا تبلی یکیتیا خندکارن کردستان ببو ده زانکوی دا 1972 دا تبلی پیشمرگه بو و جوی حتی 1946 لگل ملا مصطفى برزانی رهبری کردا کنه خوش بو پیرا چو امریکا ادیلویما حتی 2009 لدوی نابینی دا 1988 دا لامریکا انستیا کردی دا مزران بو و 2009 دا وگریا کردستان ده هلبجارتن سیامین عراق دا لو ده سیامین کنگره یکیتیان اجتماعی کردستان دا تبی پولیت بیروی وان بو ده هلبجارتن 2009 دا لعراق پیسا بو وک پارلمانتری عراقی حتی هلبجارتن لیاوی پارلمانتری نکر وک والی کرکوکی حتی کرکوکی حتی 2017 رفراندوما سرخوابونا باشور کردستان گور بهشت دکتر نجمتین کریم والی کرکوکی بو او بو که جارا اول آلا کردستان لحمی کلا کرکوکی و حمی دبستان و جی رسمی کل با کربو ده کار رفراندوم دا لپیش بو اشکریا رفراندوما سرخوابونا کردستان اتکر و 2020 سیه جوتمه کوچا خواه داوی کر از لسر ناوی خواه و لسر ناوی همی حوالی خواه چارپل مدیا بگرانی و ببیر کینن گور بهشت به اوه دو دیروکا کردستان دا وک کاری کو کریه بجی بله بینارن هیجا هنرمندکی کرد که به سالان هنرا کردی کریه صلاح رسول که چندکی بره کوچا داوی کر اواجی ده هفکاری من عبدالقادر عبدالباقی ده لسر جیاناوی چند گوتنا بیجه پاشه ایجامه درباس مجاری خواب بله دنگتنه دنگی خواه که که بله ایوار باش تماشاوان نجا سپاسگر کی که میرزا بگو من دوید ما داوید هنرمند کیمی گلری بناوی صلاح رسول کوچا داوی کرد لألمانیا لباجار ایسن اوی براستی اگه جیانوی بشوپینه جیانک دولمند به دان استرانا کردی و پیشکس سلور بون
هەروەکی هەلبەستن سەیدای جێگەرخووی پرانیاوە کردبوونستران جهێوی دناو گەل دێ وەک مرۆڤێکی گەلێری گەلێکی خویا بوو مخابن قەدەرێ وەک بێژین دەستی خواابێت جانێوی و جانی سپارت وانە گردوون بەوی ڕەنگی خەسارەتێک بوو بڕاستی ینی ملەتێک کورد وەک هونەرمەندێکی ئەمە 2 ساڵ 3 ساڵین گەلێک هونەرمەندێنە دچین سەر دۆڤانیا خودێ ئەفجێ مخابنیەیە پیرۆ منوچەیاوی خوند گۆ جەندەکێوی گیایە سلوپیا و دەرباسی کوردستانی ببێ و ژوەر دەرباسی قامشۆ ببێ ji ber dişkoka xwe ji Qamişlo bû ji taxekê navê Enteriye bû xelkên Qamişlo gelekî heskerî wî hebûn dema ku şahî li dar dixistin bi sedan kesan diçûn ew dawet heta ku ne dozkirî jî bûn lêbere ji ber ku dengê wî û dîlana gotgeran diwa şahiyan de gelekî xweş dikir Dîvaniya Xwedê lê ez karim vê tenê bêjim ser wî û spas bo گۆر بێشتە بەلێ ئەم بنێڕن چکە ڤیدیۆکی مە هەیە لەسەر مژارێ مە ئیرۆ بله گلکی سپاس پیشی هم میوانه خواه بدن ناسین اگر ماموستا عبدالباقی پیشی هم جرا بجن تو بخیر هاتی دکتر محمود عباس هم گلکی خوش بون و ده حواله من هفکاری من عبدالباقی لسر جیانات تهنکی بدن ناسین جبو بینرین چارپل مدیا اگر تشتکی کمات تو بخوشید کاری تمام بکی کرم که zaten gerek avcı beci bale beguman Dr. Mahmud Abbas rewşenbîrekî Kurdî hêjaye rojane de rojnamageriya Kurdî dinivîsîne cîgerê serokê Yekîtiya Giştî a nivîskar û rojnamevanên Kurd li Rojavayê Kurdistanê ye gelek sala hewildan dayê ku xwe biçespîne wek rewşenbîrekî wek siyasetmedarekî de çarçewa tevgera Kurdî ya siyasî ez gumanim ew jî partiya ku heye divê jî dikar dike û ciyekî bilind girtiye wek me got hevalê me yê nivîskariyê jî herdem nivîsandinên wî hizrên xweşik têdenin analîsên xweşik derbas dike çi dwarê çandeyî de çi dwarê siyasî de ez karim vê bêjim berhemên wî jî ez bawerim gelek berhemî yani lê belê nizanim çima çap nake hertim dozê lê dikin em hêvîdarin got nêzik pertûkenî jî çapkirî hebin ez karim vê tenê bêjim nizam ege doktor tiştekî dixwaze lê zêde bike kerem bike Spasiya dikim silav û rêz ji we re ji bînerê hêjara ji hevalê piştperdêreyê amadekar kontrolê dikar dikin ez hêvîdarim got mijareke xweş û geşim derbas bikin wekew herdûka pêşkêş kir destpêka dilovaniya Xwedê li ciyanê siyasetmedarê me hêja Necmedîn Kerîmbê û li fenanê me gelekî hunermendê me gelekî bi nav deng bi rastî yê cihê mixabînîkê bû gol koçbariyê de çû weka gomtiman koçbariyê Salah Resûl bi rastî xesaretek ew gotî xesareteka mezin ji huneriyê re lê biçûkin ev riya me timama ye dilovaniya Xwedê her du be û hêvîdarin got karibin mijareke baş ser vê
كنالي بيشفون هكا سر مجيانا ما كورتي زي بيجم طبعا از روجلاتي قامش لما جبندي نصرانم صلاح 1952 ابوما من مدرسة خو القامش للجند خلاص كريا يا دسبيكي يا ثانوية من القامش لو خلاص كريا يا يونيفرسيتي من الشامي خلاص كريا ماجستير من أوكرانيا خلاص كريا دكتوراه من موسكو جامعة موسكو خلاص كريا صلاح 88 صلاح نوتو يكيز هات مع أمريكا نوتو يكي حتى نهال أمريكا ما وجهنجي بجكي قالكي وقتي كاري سياسي وبجريكا ملطي خو هرتر مكريا يك أمين في شاخكم كار بكن كاك بابي ماني يعني سرزمان إنه بارتي كمان نه بارتي براستي برينها بلكي مو تمام زاني بو أنجامي اجتماعي كردستاني بو يعني بريكو أنجامي اجتماعي كردي بها هذا كرن ما أفكر كاك بابي ماني يكش إندامي كونغري بو سال 2006 البروكس اللي بري ويناد كونغرمل كونغرس أمريكي بخود شكل هندي كونغرس دم شكرن 2006 هنگی پیش وینارا او انجام اجتماعی کردستانی ما مذکر از یک دمزراندنی و بیوگو ما فبرکار کرد از وکاک شیرگو عباس کرهمی منه طبعا او یگو سروکی بو و از پیشمان موقع شیرمندی وی گشتی حتی گونها بچکیولو وقتی سار بو کاریما جبر خالنا بس کاریما سیاسی روشنبیری امرتم بردوامن و کورتیم وقتی کورتی جانا خو گوت سر برهمی ما وقت بابی مانی گوتی براستی گلک برهم هنا يعني از حتان هاد نزيكي بلكي سه برهمي هنا از نزانمش بر صدمنا از ناخازم شبكم هنك جوانا نتمام هن جوانا خلاص نبونا هن جوانا كماسي تده هاي از ناخازم وقت كماسي قدرخم وز خالنا دي هان صدمني هاني اترناخم وبرانيا وينا از قلكي كار دكم سر كاري روجانا هي سياسي هي روشنبيري او ناجكي وقتكي تمام دريج مني وكاري مني ديجي هاي طبعا بزسيما از كار دكم دوياري ديجكي كاريج بو جيانا مالي يعني سپاسیاوتكم هيدارم دمك خوش فرق بلد دكتور تمام دريج بي سي قطعه شار قطعه دنيا ديتيال وانجي جيايه اما جتاسو دي ور بقرن البته اوروبا دمك دريج مامل اوروبا روسيا اسيا امريكا ديجينا ما استراليا ما بيجينا ويجي بله جارك انتو بخير هاتي سپاس بخير بله د 2014 دا دما شر داعشي او كي بجشتي لكردستان او ببو بلا ببو لباشور كردستان او كي هبو دانوستاندنا كبو لقل بيدي ولقل دور مبرين او دوليين كل هريما سوريا دا وهريما روجاواي كردستان دا بهفرا كار دكرن كو بيشمرگه بشينن هناك دورين كردستان كو آلیه شروان وی داره یا شروان پیاده ادیکید بیجن که آلیه وان بکه که باجارین کردستانش بن خطریه داعشه درخن گفتگو لسروی زیده بو سری دا گوتن اوی 2500 پیشمرگه بچه پاشه خسنه 1500 پاشه نزانم چه ور حاصل ده 160 170 آدان نزدیکی 200 دا سکنین و 2014 به بانگا سروک مسعود بارزانی پارلمان کردستان کومبو و بریار شاندنا پیشمرگه گرد پشتوی بریاری پیشمرگه آمده کاریا فکر و جوه دست جهولر دست بکر حتی کوبانه چو لدوین ها بینی دا براستی جوشکی و میناکو چا هر سه پرچه کردستان ببه یک اوی هستی اوی هلوستی اوی شعوری اوی او کی خستناف گل از زانم که جی سلوپی حتی دریه که درباز ببه بچه کوبانه گنج اختیار کال پی حمی پیشوازیه پیشمرگه کرن و به هزاران به 10,000 به آلا کردستانه
اما بو شعورکی نو شعورکی کردواری کل باکو درن هما بجل همی کردستان و اروپا جی دیاسپورا جی شعورکی مزن خستنا او کردستانی شعورکی کردستانی زیاده کرد و هلبت وقت گیشت کوبانی لویجی کاری کو جبوی پیوست بو کر لگور کل هف کربون لگور او کربون جاره نکو کاری خود تمام کرد باش بازبری و دوی دمی داد تی بیرامن که ده هفته جوتمها 2014 ده اردوغان لعنتابه که امجرد ویژن دیلوگ لوی لکامپکی که کسین که جه سوریه و جه روجاوای کردستانی هاتنه جوان را دا آخفه دبیجه تم او که ججنه دوی ایشالله امه ججنه خواه که هون جوالات خواه دور کتنه جه آخا خواه دور کتنه زن چیه خواه دور کتنه که ام همی ججنه خواه ایدی لوی بکن پاشه جی دبی امه لمیجا ججنه جی لکوبانی بکن یعنی دبیجه کوبان ها کت ها دکبه یعنی کوبان بجه چید کبه کوبان به دست داعشه چونکه 15 جوتمه ده داعش ایریش کوبانی کر شر او چاق دست شر بگیشتی نب او کده او چاق دست بکر و اردوغان جی لهوی بو که کوبانی بکبه او جی بچه لوی لمیجا ججنه بکه لمیجا عیدی بکه لمخابن جبو اردوغان دویجی مخابن وکوی نبو او که که دستروی دابو بسروی و هاته خواره و کوبان هرچند به هزاران بسدان هزاران خورتی خواه همه تشتی که من ساعتیه 700 حب خورت که چو کرن باکوری لوی جیان خوش دستانه شهید بونه ایکو از دزانم لی کوبانی بن دست داعشی خلاص بو رزگار بو و هر وها جوی روژی حتی نها کوبانی دبن اداره او خسر دایه اجل کوبانی نها چدبه چنابه کوبانی روشوی چیه براستی و روژه من چند ویدیو که گداری کرد تشتی که او دبیجن تشتی که ام دبیسن انزان وکبه یا وکبنینه از خوازم جنابه و اگه عبدالباقی اجی جنابه تکو بکربه لسر روشن نها کوبانی چیه يعني وقتی که او دبیجن تشتی جیر زمین او که توالتی و نظام چی همه تمام صدا هشته تماما کارباش صدا هشته تماما نظام چی صدا هشته ای والله کلید نرم لدنمارک لاوروبا هیچ صدا هشته و تشتانه تمام نبونه يعني هيجي بروبلم هر روز بروبلم دارتي اجاز بيلم جوارا كون باس بكن كك على الباقي كنا برا او جواب بده باش جنب بزر دكتور بله باش سپاس دگل گم تخواست میوانی مدرس بکه به دیساجی کامتونه بگو من وقت او دیویژن حجته صدی خسکا مهنک خلک کوبانی دوی مسئله د مبانی نا وقت میوان سر روشا کوبانی باخو یعنی از باورم قالك زيدبون زيدكاري هي دوی مسئله قالك روش آرامه قالك روش بگو من يعني جان الور بمشي تبي نبي كهرباء هبتنا بجان بمش خلك الور خلك الور ببينن هبتنا بعين وايه دو گوتن گولا مگا گروپک مزنج خوندوانان زانینگاه کل کوبانی آبکریه نظام بنگاه و زانینگاه چندی اکادمیک نظام مکوک اکادمیا بری دو گوتن اکادمیا فلان تشتیا لشکریه بيكون كسن افسير يجو زاند نافواده بلكي عسكري جينا كده يعني او جيجي مخابنيه جبر جارك من برسا زانینگاه لروجاوا لندري قامش لو مكرم كلو چند تختورن پروفيسورن يجو دي زانینگاه کار دك گو یک پروفيسور جيتنا كسك هي بلكي ليسا بيرهبو ويداني بو سروكي يونيفرسيتي يعني تشتكي حنك خب خدك يعني كما هون فيران جيدكن از فكر مثل كوباني ازبني يعني او سيمبوليسكا كو اشمرگه هاتن و لگل حوالی یپکی کار کرن و داعشش کناندن و درخستن يعني گرک هردم خلکن کوبانی و رببریا خسر بگوتانا افروج روجا یک مها 11 جهر ساله به روجا جهانی جبو کوبانی به هنرا
یەپەکێ و پێشمەرگە ئەv باژار هاتی ڕزگارکردن لێ مخابن هەرتم دەبێژین یەپەکێ تەنێ ڕزگار کردیە ناوێ پێشمەرگە ژینانین زمان ئەف جێ مخابنیەی جارێکی لەبەر کۆنگەرە چێ بوو گوتن کەسێک کۆبانی ڕزگار کردی یەپەکێ تەنێ بوو گویا و شەرم بکن یعنی وەختا پێشمەرگەش کوردستانی دەرباس بوو تورکیا دوجارە یەکەم گو پێشمەرگە دەرباسی تورکیا ببن دەرباسی کۆبانی ببن و لەگەل برایە خۆی یەپەکێ ئەف باژار ڕزگارکردن دژی داعش گەرەک و شەرم بکن vê دیمنێ hûn bêjin okê pêşmerge jî hatin li gel got mesela 5 mehal wirman heta meha ez barim çara 2015 vegeriyan welatê xwe vederiyan Kurdistana Başûr yani cê mixabinê tiştek ku balam kişan berê zerfetê bidin dektor midgoh heger kek mezlûm Ebdê zîrek ba divê mesela roja yekê mehê gerek hinek pêşmerge banîne Kobaniyê û pêş Tirkiye bikirna بگوتانە ئەv باژارێ پێشمەرگای و باژارێ هەمی کوردای و باژارێ یەپەکەیە باژارێ کوردایە لێ بخابن حتا بێژی هزر نەکردن فکر نەکردن ji berî ro gefê Tirkiye li ser Kurdistana Rojava geleke dema ku qet mezlûm Ebdê ev kar bikirna û pêşmerge îro robanîne ew şahiya goldar xistin bo yekê Novemberê pêşmerge jî di nava de ala Kurdistanê ji nava de bê şexê Tirkî fêm bikirna ev bajar neya bes هۆگەرن دەکەکێنن یا کووردا تەواوی سپاس بەێ ئەو بدن پێشی گەرەمە ما بدا دکتۆر لێ ji ber ku دکتۆر پێشیدا گۆ ئیشێ ڕۆژانەیە ji بۆی گۆ پێشی tu baxwe paşê jem evkê dorê bidine rêzdar Dr. Mahmud belê doktor tu çi dibêjî yani bi rastî li wê yani hem hatina pêşmerge ew heyecan ew kelecan ew û paşê jî heta niha jî li welatekî ku kevir li ser kevirê nemaye tu tiştekî tune têda ne bin'et ne sen'et tu tiştekî ne kareba bû ne av bû ne xanî bû ne tu tiştekî bû û li wê çawa dibe di nav 6-7 sala da ku ji seda heştê tiştê wî temam dibin Kek slavê dîsa dobare ji were timam ji bînerê delara ez bawer dikim meseleka axiftineka moral dixwazin moralê milet neşkêrin yani weka got em dizanin weka got mîdya dibêje weka got şandêr dibînin yê got ji çi ji hindir û diaxivin yani tu mezînê jiyana miletê me yê çi dibin destiya rêveberiya xweser debê çi miletê got diçin û tên û heta li Sûrî timam mezînê jiyaneke gelekî zor e yani jiyaneke got nikarî yani wextê got dibêjî hineka in welahî mesela Kobanî hatiye avakirin me timam xilas kiriye zarfê 4 sala 5 sala da tiştekî demeke got bingeheke moralî de daxivin dixwazin weke gotî propagandeke çêkin bes dwarê praktîk de nerast e yani lê mezîne ez ê nûmînekê bînim Herba alemî dîdûa da şerê cîhanê dîdûa da wextê ku Almanya hate hêrvandin teqrîben belkî 50 salî xwar heta gonûka hata avakirin yani ser ku Amerîka projeya Marshall ji ware pêşkêş kir û bi milyarê dolara hingî dûî wextê de civab Kobanî îro û herema Kurdî timamî yani yê got Daeş ew hêrivandî heremê got hatine hêrivandin ez bawer dikim wextê got aştî çêbî û aramî çêbî û alîkariya navdewletî çêbî wê nekî 10-15 sala bixwe heta got dîsan keve gerê û em ê bêjin wela kehreba û av û jiyana milet û rê û medresa û yani tiştê yani xaniye got hatine hêrvandin got bê rastkirin weke got milet gereke bijê tê de ev axiftin ez bawer dikim yani bingeha wêna bingeheka polîtîka morala yani ji bonî derve ye ne ji bonî hindirû ye yani kesê di hindirû de û kesê weka min û te yê got em hertim têkiliyê me rojane bi Kurdistanê re hene ez bawer nakim ev axiftin ji me re bimeşê di xaladî de inu wextê got îro mesela salgeravê na çûwe derbas bûye weke te jî got û bavê manî got û ev tiştekî normal bû gereka سیمبۆڵە یەکبوونە تەفگەرا کوردی گەرک بێخورەکردن گەرە کۆبانێ بووبانە سیمبۆڵک ji بۆنی یەکیتیە بنابەرە هێزا کوردە
يعني حتى ولو أبنا كوكية قدنا براق قنديلي وحرما كردستاني دشيد بن أو يعني شاخي روجافادا قالك أف كوباني بوانا سيمبولك بلكي أو ناكوكي كيم كربانا يعني شلو ما أمي بيجن هاتنا بيش مرقال ويدي صدو حفتي كس هاتمو أم نابيج إنو الشر كار كرن بس سيمبولك بوداخيا كرن دنا دولتي دا إنو بيش درتيا كوباني تي كرن وقتي قو صبا داخوازي بكي هيا بهزاري بيش مرقاورن أو هاتنجكي هذا خويا كرن إنه بيتش قاسي أمريكا في شعب بردا سر تركيا جوهشت أب بيش مرجج هرما باشوري كردستاني بين بروجافاي كردستاني دمك جو إنه بيش جريكا ملاتي كرد ويب حساني بيس الراس كرن وقتي جو نيزيك بونك دنا تفقرا كردي دتشي ببي وقتي جو ملاتي كرد وتفقرا كردي ببي يقدست أب جدبوني ها وأب بروجي جوتي كرن مثلا أز متني أب تشكيريا أب هور دكم واقعين بكي بيهترقو غيري واقعين بكي يعني نها وقتيقو خوتني دبيني ريفابريا خسر خوتني دبيني دهرمي ده مثلا تيكيليا بتفقرا كردي جيرا ناكي بتيكيليا خود نقبا خو وباشوري كردستان ده خيرا دكي أز بهور دكم زعيفونا كتخينا براوي بخوده يعني قرق أو بخو بزاني أو بخو زعيف بي يعني كيماسي كتخي نقبا خو ناف دولتي ده فيش قرتيا دولتي وكا أمريكا واناش خورا كيم دكي از بهوردم ابنا جنزانی بونتی یک ج پروژه گل توباوینه یعنی یه تو یوتوبیا نه پروژه گنا کرنه یعنی ت پیشکتنی ناخی ملتا دا اب پروژه ها پیشکش دکن وکا پروژه ناف دولتی وکا بجنه ده انترناشنال از بهوردکم جخوب پی بنا بین وقتی گو انسان که جخوب پی بنا بینه بهور ناکم و ده پیش روژه دا پیشکتنه گلکی که مازن ببینه از خوازم الفيديو انه اخفتلك بكم د صلاة 2014 هذا وقت قلنوك امريكا بلقي بعد ما نجا كيفنا مجير قوتيا صلاة 2014 هذا جارا اول بالافري امريكي وقت الكوباني دان الفيديو ماك انجامي اجتماعي كردستاني ومبخوا مش يعني امنات الشكي بشارتي طبعا سري وحتى يعني بشارتي وحتى دمكي ما او احداثيات يعني او تكليه تشد بيجي دب كردي احداثيات بايماني يعني جوبري داعش ليبون بتيبت او بروجي او جوبري وانا مج سروكيتيا لشكريه كوباني دستان بديركت ومد دا بنتاغون ما بنتاغون قنع كر الفيدري جو او ايريش بكرن هر سيروجي اول طيراني يعني بالفري امريكي يقول داعش دانا ما او بروجيت قدمه ما او بلان دانينا بيشكش كرنا تجارة قيادة بيدي نص باسي كريا ونقولتي والله على الاقل تب كاري خوي والله نجتمانين نتوي رابوا يعني طبعا من تعمل الكل بيدي هي ومن تعمل اداره ذاتيه افكاري منها واجبي منها وكا ولات باريزا كي اج خوجويدي حسيت اج كوباني مش قام شنو كوباني بارشكش كردستاني نفسها بينا شمم ابنو مياني نفسها بينا او بيشمرجه ما وقتي هاتن بيشمرجه روج باشوري كردستاني وهاتن وجيانا خكرنا خطر اذا هاتنا يعني باراستن كوباني او دواره كي نتوي دبو دواره كي اجتماعي دبو بنجها كميجوكا كردستاني هاتنا بيدي قرك اب بنجها ها بردوام بوبانا على الاقل يعني بكيماسي دما وقتي ويتي دما ويتي قرك سيمبوليك افاها بيشكش كرم از بهورتكم افشاشتي كيماسي كغلكي يعني شرمزيه وابناء از هيويتكم دما ورده قرك في كيماسي دوباره نكن يعني راس هاتي كرن بس وكا بانجا كمجوا ريفاريا خسر كبيدي يعني يبجيبي يعني كي بيجو بكاري درابي د پیش روجي د وکماسي دوباره نکن يعني بله ما مستج هرجه او روش وحتى ناهيج لسر كوباني ليستكن دولتن براستي لدش كردا لدش ازاديا كردا هلوست گرتنه جوير روجي حتى نها هيج دجاتيا وان دوام بكر و ايروجي دنا بين تركيا وروسيا وسوريا ناشركي نو دسبيتك
مجارة ما دوديايا أما ورنوي يعني تركيا أبا دمكي دريجة كنت بيجي أزي روسيا ونظام أمريكا سوزي كنت أنا من الويب جينانينا جبوي بيجي أزي نافكا خب ببرم أزي إريشي ويبكم وانا ترجوي درخم وأزي الويب جيبم روسيا بأواكي دم سوريا لهفكريا أو جي بأواكي دم لوي تخاصة لوي أو ببا وهلبات جبوي إيرو دن أو كي دم مخان دبي أف بروجيت دنا بيرا سوريا لو دبي نابيرا بوتين وأردوغان دا زودا لسروي تيا خافتن كو وانا جوي دربخن لوي نكو تركيا لوي با روسيا لوي بمينه روسيا لوي من افاجي بيا اماري كو بيست حب بالا فرنشار طيارين شار كو تشونا لقامش لو نابجي كنا وصاد بيجن كو جسر عراقي جسر ايراني با هاتنا كتنا لوي بجيبونا لقال دو هليكوبترين إيريشكار روسيا خلوه بجي كريا رجيما سوريا جالي كيفا عسكري خواتينا ولا عسكري خواتينا روسيا جالي كيفا بتانكو توبو طياره ونظام شي خلوه بجي با تركيا جي جحمي اواي خوا او كريا ودمك او كان مهمات عسكريه بداتينا وهروا بوان تشتين كلوي ميليشيان كلوي جبو خب كارتينه دشر اوانا جي امادت كلوي شركي دركبه براستي اوا لهمبر فانا امريكا دبيجي بتو اواي ما ام قبول ناكن دبي او ارامي ورا دوام كرن يعني كسكي برا او ارامي خرانه با لي دي ساجي اف تشتانات دبن يعني دقاومه دكتور تشد بيجيش بوفانا سپاس كم براسيل ومجارة غرينغا يرو دنا دولتي دجكي ودهرما كردي دا ودنا برا روسيا وريجيمي وتركيا وقتا بيشكيش كر براسيل بمجارة كهري غرينغا أصبح وردكم يعني الجور شعب نيري جو سياسي وشعب شرما يعني شورمندي يه جو تكليا بكوشكا سبيرت كن يعني يه حتى روسي ردن حمج كددنا خويا كرن إنه أردوغان رونيا كاسك جهردو آليا نستانديا دالي كده دواري ميداني ده يعني سر عرضية تدميزيني النوكا عفريني والنوكا مثلا برينها وقتي كوشكاس في وقتي كوشكاس في دسي ترامب دبو تشلو لشكري خوش جريس بي وسريكاني كشانت وبري بيجي نارا أردوغان كتندرو ده إيرو تشكي ولو نايكرن تدميزيني لشكري الروسي جيه خدايا لشكري أمريكي تجي خدايا بعكس تدميزيني يعني هناك لشكري أمريكي وكان مكي دانا خويا كرندنا برار ميلان وتربسبية دا تشونو هاتن وحتى هناك أوفيسيري وعناج كهاتنا قامش لو وكا نقو هاتيا بس بشقرتي بو أو بخنا ما بنج تركيرا إنه وقتي قد إيريش بيت زانبي قو أم الفيدرين أصبحور دكم الفيدري دخل هنا يبجي أمريكا وينهي اللي بك يعني ريفبريا بايدن بتايبت وينهي اللي قو تركي بكبيدا جبر خالكي إنه وقتي قو بكبيدا دمك أمريكا ويخو بكشين جهرمي وخو أمريكا خو بكشين همرمي وبروبليما أفغانستان دوباركي أو بروبليما أفغانستان هندروي أمريكا دا بروبليما قالكي جرانش بارتيا ديمقراطرة وج بكسايتيا جو بايدن بخورة دي آمادك آباكر يعني تدميزيني بولي جو بايدن بولي ديمقراطة بيشتي كشاندام عج أفغانستان دا قالكي كت از ندوی بهوریه دما گوی جو بايدن وكوشكا سپی دوی کدی که دو پروبلم کدی وکه افغانستان و هي پروبلم افغانستان گرما و دوباره بکه به لگو ترکی کوي دا و بده خویا کرن انه والله مثلا امريكا دبج کسی خبردان یاد دوا يعني او شري قف ده صالة دجي داعش دكي تدنيبي تدنيبري تدفجي برتا أفان هاد هندروي أمريكا دا وي قال لك بروبليم خلقين أصبحوا هناك جو بايدن في الشعب كي يا آلية روسيا خالك قال لك جرين بردا هيا روسيا خوشك دزاني هرمي جو تركي كتيه دا حتى پیش روجا سوري دا وقته جو آماده ببي وينب حساني بوجوه دي درخي از ندوی بهوریه دا ما روسيا وي پارچه کی دیج که جهندروی سوریه به لگو ترکی سردستی وی ببي يعني دبي حاله دا اپوزيسيون سوري خرتت بي
ئەو گروپێ گۆدیژێ ڕێژیمی کار دەکەن دەمەکە عفرینێ دەزێ دەبوو ناوەرا گرێس پیوسێکانیە زێدە و ئیرۆختی پارچەکی دیبێ طبعاً پارچە نەدی گروپ نەدی وێ ئامادە بکە ئەوە هاتمام دەبێ فشار سەر ڕێژیما بەشار ئەسەد بەس لێدە چی کار هەیە تێکردن ئەز نا دوور نابینم دبن جلکێدا ئەردۆغان و پوتین بەلکی کارێک تێکردن ji بۆنی فشارێکی نامەکەش ئەمریکی عەرەبشێنن vê fişara ha vê axev karî ha dike Tirkî leşkerê xweaniya ser çînor weke nameş Emerîkiyar dikişênê da alîkariya xwe ji rêveberiya xweser de kêm bike û bihêlê ew piştgirêka gotin hate avakirin di neqeba rejîmê û rêveberiya xweser de di dema got Efrînê de rêveberiya xweser nehişt got dî rejîm bike vê Efrînê de û Efrîn Rûsya teslîmî Tirkî kir îro dixwaze bêjî gonitûlo neke vê erdê teslîmê rejîmê neke rejîma Beşar Esed neke demeke got haya yanî ew problem ew bêjê tecrüba Efrînê dubare bibê Ez bawer dikim ev axiftin têde he bes li vê de heta çi qasî Amerîka wê nehêle got ev axiftin heke ev têkirî hebe di neqeba Erdogan û Putin de wê Amerîka heta çi qasî vê bihêlî derbas bibê li alîkî dî de weke got em bizanin weke got me timama gotiye û gelek şirovet bêjin û tu cara yanî ne Putin û ne Joe Biden axiftin yanî rêniya kesk nedane dî Erdogan Heta James Jeffrey ki îro beriya diroj ev ştegalî xweşik daxuya kirin û berdevkê Pentagon jî ev axeftin kir got tiştekî hal û nîne bes di xalekê de li alîkî tilêmezînê Erdogan tidmezînê weke got hemtin me bizanin ekonomiya wê na yanî zêdebûnek xirabûnek tê kiriye de perê wê dikevê opozisyona Tirkî gelekî bilind dibê polê yanî yê partiya wî na gelekî kêm bin heta û motorsîk heye di 2023 de ser nekevê ya xala girîngtir ji hemû tiştî û wextê got rejîma Beşar Esed û Rûsya êrişî bakurê Idlibê bikin başûrê Idlibê bikin heya koçbarîka Sûrî gelekî mezin çê bibe bikevê hindirwê Sûrî Tirkî de û ev koçbariya ha ser koçbariyê berîn hatê de ew ê problemeke gelekî mezin di Tirkî de amade bike dixwaze va tişta timamê bisekinê heya ji bonî vana yanî weke dibêjin bi erebî muğamarekê bike û êrîşekê bike li refat bê li Menbic bê li Ên Îsa bê û ser got wê û xirabûnekê bixulqînê ji Erdogan re belkî vê êrîşê bike ne got û wê li wêr bimînî weke bêşir li Efrînê ma û li Girês Pîwa de ma belkî êrîşê bike xwe bikişêne bes ji bonî hindirwê Tirkî û li qasî fişarê neke bes dîsanekê ji tê gotê xuya kirin yanî axiftinê gotêne kirin û şirovekirinê gotêne kirin û ji tê got derdikeve ji koçka spî û ji heta Dimitrov yê berdevkê Putin didê xuya kirin û her du ji kê wê dij vê karî habin xasatan Amerîka wextê got dij bê gelek metodê wê hene got gelekî Tirkî biêşênî Tirkî îro dewleteke hêja heye di dinyayê de îro yanî giranbûneke wê heye NATO de wextê got Amerîka bike kar ji xwe re êrîş bike wê Tirkî gelekî bibêş û ez nizanim wê Erdogan heta kîja kar bê heta kîja astê wê vê muğamara ha bike ez nedê baweriyê de me heka insanekî weke got em dizanin sanekî xebîs e siyasîkî gelekî bilind ez bawer nakim vê muğamerê bike دکتور li vir pirsekî yanî ew bûyerên ku vê hefteyê min xwend ez gîştme qenaetekî belkî jî ne rast be ku bi vî awayê Rûsya dixwaze îdara xweser mecbûr bike biçe nêzîkî Beşar bibe biçe nêşîrê Sûriye bibe û Rûsya jî wê derê bixe bin ew ê îdara xwe gelo mümkün e ama çünkü ev bûyerên ku dibin Tirkiye êrîşe û Sûriye êrîşe û teyarên Rûsya bi ser Kobanî ve difirin dronê Tirkiye diçe li wê lê dixe dibe ku ev fişarekî be ku zemînekî be ku wê derê îdara xwe ser teslîmê Beşar Esed bike ya jî ew kê Sûriye bike bi awakî û Rûsya jî li wê bicî bibe
براسي افنا من تيت مداخفتنا دماني سر زمان ابتشتها يعني اخفتنا كهارو تيكرين اباها دوار سياسي ده قال لك نيزيك يعني ام هو بيتش كهدور نابيني انه تكلينا ندرس يعني وك بلكي الاسطانه جاب لفكر بنو نهات يقوتن يعني هي افشار به روسيا يكش برجوانديوي هري جرينج دندرو سويدا او جو امريكا جهرمي درخي جو بجريكا سوري تمام د دستي بي يعني وقتی کو صبح دستوری دینه صبح کمارا کنو دینه تکلیت نقابه اپوزیسیونی و رژیم ده چه بکی پشگری که عملات کرد سراس بکی الگورگو او دخوازه اف تمام امریکا روسیا بتایبت دخوازه او چیگه دویده دا اب کبه برجواندیا ترکی دجید کبه برجواندیا روسیا و سلطه رژیمی دجید اولا ترکی حرمه که کردی دویده نای آماده کنو که گو کرد دخواز بکره و بریا خسر دخوازه وی به آماده کردن به چلو روسیا بدیوانه و که ریوبری که پیچوچک هرم نکردی ده بدیوانه و نبکه هرم که گران گود پیش روز ده باندورا خال هندروی باکوری کردستانی بکی ترکی نجبه که دیگه ترسی ترکیش پیش روز ترسی صبح هرم که کردی الهرمی چه ببی نبی باندورا وینا باکوری کردستانی چه ببی چلو باندورا ایرو باشوری کردستانی الوی دیری هیا اما دالی کی دیدا ترکی بنا یعنی قزنجید که وقتی رژیم که ورده ترکی البته قزنجید که هرما کردی ایزن بلاواز به چه تفگرا کردی یا ایرو ریوبریه دبی و چه تفگرا کردی ایرو یا گل دربجی هر دو لاواز من دوی حال دوی وضعی ده دالی دیدا روسیا طبعا قزنجیا هری مزنا انه پیشگیری که سوری اکونومیکا سوری پیشروجا سوری حمد دستی بیده رو امریکا جیه درتخی بس حتی چه قاسی امریکا و بها قبول بکی حتی چه قاسی و امریکا که یعنی دفج برجواندی خبر ده دهندروی روجات نادین ده و سوریا پارچه کی گلی کی گرنگ ده پیشروجا و ده برجواندی و ده تد میزنه حکم کی ده عراق ده خوش افغانستان اکشاند ایرو سوری بالنسبه يعني گور امریکا را ولو لشکری و نگلکن بس دوار استراتیجی ده دوار سیاسی دا يعني اما رجلات فراتي يعني جرانبونا كامريكي دور دهيا فشار خود برديس روسيا فشار خود بريا يعني فشار خود برديس تركي يعني هبونا خود رجلات نابين ده خورتتكي حتى يا هري جرينكتر اوا انه بارسنا اسرائيل دميزين دريا باش رجلات فراتي ديا يعني وقتكو امريكا خل رجلات فراتي بينه اسرائيل باشتي باراميه تحسي وقتی کو صبح امریکا نلور به بحسانی او ملیشیات ایرانی کارن فشار او باندورا خل سر اسرائیل خورتر بکن ابيك جوا خالي قال لك جرنگ د استراتيجيه امريكا ده گونهيلي او بروجا گدنا برا هكا هبي دنا برا تركي وروسيا ده كو امريكا به لي ابصر بكبي اظن دكم يعني تدليد ميزيني اف هبونا امريكا البرده وبشغرتيا رجلاتي فراتي نجمو شعبي كردايا جبوي برجوانديا قال لك استراتيجيك منظمه المنطقه ده لو دبي حاله كبي برجوانديا ملاتي كرده يعني برجوانديا هبونا كردي ده لبدي از قد وكا غوتا بيشكر از دور نابين ان بروجي هب يعني بروجي قال لك برشاوا بس حتى تشقاسي امريكا فيها درباسكي وهكا هبيجك تيبت امريكا خوشك دزاني سر جبرغو امريكا قال لك جارا دا خيا كرن دوار سیاسی ده دوار لشکری ده که روسیا را پیش روجا سوری و نیدانین به آماده بونا امریکا تیدا تدمیزین حتی دستوراوی نیدانین جبرگو امریکا نصر حاضره بل الفر برسكيدنا يعني امريكا نكره بالروسيا را لسر هناك تشتغل لها كوبيجا ايران زفر درخن او تشتكو ضد او كي ايران ده وانا زفر درخن ولفرجي ازيل لفرجيكم من ازمه مع ازيل لفر بمينم جبكو او كي جيب باريزم اسرائيل جيب باريزم وايدن يجي هنشات كم ساكن از بهور دكم كا روسيا قبولناك نگو امریکا قبول نکه يعني وقتی که صبح يعني روسيا ویش چیها قبول بکه امریکا وی قبول بکه مثلا فدرالیکا کردی آباد بکه پیش روجا سوری و امریکا الور بمینش بون پاراستنه بس روسيا قبول نکه روسيا البيدي وقتی که ایرانی درخی گران بوناوی ضعیف بيت هم بری سوريا در بری امریکا ده يعني ياد دوا مثلا روسيا يعني روسيا نگو انه بس پارچه گود هندروی ده قبول دکید خوازه سوری تمامی ببی يعني منطقه فراتي پیش روجات فراتي وقا قوم زان سري صدي هشته
نفط وغاز وقنم وبامبوية هرمي تمامي سوري تمامي جهرما كردي درت كفي يعني أباها أمريكا درجة نابردي وروسيا تخازيه بالصيني از باور دكم لبدي أمريكا وتكلية بروسيا رناك سربي أساستي روسيا عفوا تكلية براكي وأمريكا في بروجي قبولناك يعني أمريكا أظن دكم جو قبول بك دمك جو لازم أمريكا جهنمي سوري تمامي دركبه أو دمينة إذا نك ودولتي خليج ده ودولتي خليج نكاري إسرائيل دوي ربا بباريزي نكاري برجوان دياخوا دهرما رجلات نافين ده وكا خوازي بمشيني بلد دكتور الجور أو كتو كنت الأمريكا دميني وجنيزيك وهاي تايبت لسر مثلا روجاواي كردستان البت بجشتي حمي كردستان لسر سياسة أمريكا أو كتا هنن زانستيتا هنن وشوبين يجي دل الروجاواي كردستان بروجا أمريكا هيك اللي فدرالي كيجبو كردا بدست بخل براسي اف مجارك قالك درجه ازيش بشكي كورتي لي خم صاله 2006 وقت ما كونغرا انجام الاجتماعي كردستاني تشيكر الفيديو الكونغرس هنجي تكليك نقباما وهناك باسبوري امريكي ده تشيبون وهنجي هذا اخفتن سر فيدراليه حتى ازفنا يعني اما دام سيرفيسي كاك شربو طبعا جبين شيكربو قد قماشما هون دعوناكن وكا باشوري كردستاني أبي أمريكية بيشكير أوينا هج بروجيا فيدراليا كردي دندرو سويدا وبروجيا سوري بي فيدرالي ما يعني كلا بروبليم بروجيا شقرا دجبوني انجامي اجتماعي كردستاني وقت قم كونكر 2010 بلجيكا تشيكر 2008 ما پک درکت خریطه درکت نه گلکی بالکش وجه دانی سر کرانه بس پارچک جيكين بو هنگي ما بروجكت قدمان انه فدراليا كردي حتى بقي سينوري بحري وقتها ما قدمت اوانا دي سنه كي باسبوري امريكي وهنا كديجي ناخذ بيجم جوتن جو هنگي تدري وكويا انها مداني ومنك هاندو بحري جو ماشما هناك انا بحري وطبعا هذا شروع بكرن انه مثلا تكليه وبناء دولتي رتشبي بيجو دوله عرب مشن هنگي بروجا مبخوا او بروجا نيسا كبناء انجمن اجتماعي طبعا باسبوري انجمن اجتماعي كردستاني تيدا هنا كدي اماده بون ما بتشل بلي شل روبلي ما بروجا فدراليا كردي ما اماده كر وخريطه ما بينا وكجغرافي طبعا هرمي وينا حمم مداني وما بيشكش كر فدراليا سوري وفدراليا هرما كردستاني بله اب بروجا يا فدراليا امريكي يعني امريكيه باسبوري امريكي خوشك تبنيا راشني دا وقت بهتري وينا قربون سرسكني وكرنا وكواركي فشروجا سوريا لازم ولا ب 2014 2015 وقت جو اوباما كانت سرحكم دا هر دو صاليبي اول بري قلت ملف يعني دوسيا سوري بخي دسي روسيا دا او انا خواست گوه پروژه گوه پیشکش به پروژه سرکان د پیش روژه سوری ده فدرالیا سوری و فدرالیا هرما کردستانی اب پروژه هبو پیشتی و نار پیشتی ملف تسلیم کرن وکا گو امد زانن تکلیه مای گو بواره چی بو نما اول قاسی سر آخفتن و به طیبت وقتی گو ایده ریببریا خواستر خو هرد فدراليه كرنا ريفوريا خسر ووقت جو هرتن د تفكرا كردي د چيبون خو كيم كرنش فدراليه از ناخذ بكم تيتيلا د قالك تكليمه بريفوريا خسر چيبو سر فدراليه واخرتن سر فدراليه چيبو المهم د بروجا نگو هاتا مرند هندروي امريكا يعني جم امريكيه جم باسبوري امريكيه جو تكليه بريفوريا خسرتن بس جبرغو انه د هندروي ريفوريا خسر د وينا بيشي كيشناكن اوجكي نادن بيش بس بهورم او باسبوري امريكي يوغو تكليا بركن چي جيمس جيفري بي چه باسبوري واي بري بي يوغو اوباما داني يوغو ينها جان كيري داني جو بايدن دانيا او بروجيا فدرالي دي جموايا صبغو تكليك نيزيك بونك دنا برات افكارا كردي ده هميش كي چي بي از دور نابين جو بروجيا فدراليا هرما كردستاني دي سنكي به دوباره کرن آلی کیوا ابا خفتن جاره که هاتا کرن
گو نوقتی گو فدرالیا کردی به هبونه امریکا دهندروی سوری ده و به هرم یعنی هبونه که ناف دولتی يعني وي ببي يوكا بعربي باعتراف دولي يعني بتشير امريكا باشوريا كردستانيا بداخوازيا فدراليا كردي الهندروي سوري كي الهندروي رجلات يعني هرما كردي فدرالي وي ببي داخوازي كان دولتي روسيا نما كاري بيجي ده مثلا بولت البيدي وكا دي داغر كاركي يمكن او يكش بروجيه جو امريكا دخوازي انه فدرالي شي بس اد بهوردكم قال لك جريدايا بتفقرا كرديبا بتشقى ديسا قربكن بله قال لك راست صداسه جريدا بتفقرا كرديبا جبركو اي باشير بخوسه حتى مام جلال رحمه مام جلال وكاك مسعود او كي ناتشون لهاف نكرن باشور كردستان بيك نهات دوي لهاف كرني ايرو باشور هي ما مستعد او بروجي حطانها تشرو بلا بروجي الجم اولي وينا تقريبا شغلي ده بازار بلا ابو 2008 بس فيش وينا ما وقت ما دوباره تشرو بلا او دوسيه حطانها الجمنه وارشيفي مده يعني او موجوده وكي جوين روشتيا وبروجي جويني واخفتنا وينا ديل مسرسكين يعني وبلد الدكتور امير روجاكي برنامجي بس جبوي خالد شيبكن عبد الناصر يعني حتى برپرسیاری ریبریا خسرت دا آماده بون و برپرسیاری انجمن اجتماعی کردی که دا آماده بون بله يعني ابناش که از وكا مثال ولو نابيجن بس حرد دا آماده بون و نابي انا مع يعني خورتنا تواناسكم يعني بله ام سوز از خاص سوز دم روجاكي ام برنامجي وسازو ما مستعد الباقي بس للسروي تشتكي تنهب بعض دكي ام للسروي بس برنامجي تشيل كم برا ساعتك برا 2 ساعات 10 ساعات بيد اللي قر قوي ما مستعد الباقي الدكتور قالك تشتاقوت تشتكي تلازي داكي يجيت بنيته هبن كنت نال قالي هنا براستي سفاج بابا هردوكا تقلك برسكرين جبر فيها بيجي تختار قال لك شروفدان وش حتى يبيه طبعا جمانا عمد سيشار خالته تبدي هفكرن دي ساجيام كارن بيجين اوكي مثلا من بيجو كوباني يعني او استراتيجيك جم تركا هي دي بيشروجه دي انه او باكوري سوريا دي بيجي انجي ام دي بيجين كردستان روجابا هميت يخبن دستيخوا او دي بيجي يرو لاوازبونك هي دي سوري دي ريجيم نت ريجيمه حمي دولة درباز بن أجي درفتك هي جمرة هي زهري منزل هريمة دمن روسيا دورة أمريكا دورة إيران دورة أزي هري نزيكن أسكارم قالك برشين عرض هيدي أجوي وراتي بقالي خب بينم وحجتها ويجي هي حجتها كي كردن تكاكين أواد بيجد بيرو بيدي بشكل جي تكاكي أجي مثلا ترسبونا مجفي مسألة أبيت خبر شعري إخوان بس لي بلي او تحسب جبي بهمي مسألة جناك مثلا إيرو باش دمشي إدارة ذات يجن بيجن أنجي قصدة أنجي هسدة وجهون بيجن تيكليه لقر ريجيم ضده أو جي دريا روسيا ده دبيجة حتى جو تركي درباسنا بو تركي درباسنا به دبي أم هردو ببنيك لديجي تركي أو جي ب نوناريا روسيا وروسيا ده قبول دكه روسيا تخوازي كرد وريجيم ببن يقوت لهمبري اوبوزيسيونية ولهمبري سياسة استراتيجية تركيا جدتو مثلا بالفرن روسيا ايرورو لقامش لوشنا براسي جالكسي داريو هنا سيناريو كم يعني دباكو مثلا تحالفك هذا يعني وقت هف بيونديك هذا ما برا روسيا وامريكا ده ورجي ذاتا جون جيربي جوت يجو بردفك بنتاغونه جو قال لك بيوندين ماد بروسيا هنن جسالة 2015 ابيك جيوه كو ام هردو جي لهندري سوريا ام قايشي هفدا بن انجي دوجي هفدا نكبن دبيكو ايرو امريكا وروسيا جوتيا بالفرن خوي انسي خوي بارم ناوي سي خوي سيو بنج ورين قامشلو جبوكو او هيجانا تركي نوازي درباسي سوريا بدن تهيكي راوستينه لما جوا بالفري الشر بدين برشاوي خو او نما كارن يزيكي
هريم ام بيجي قام شلو كيمانيا هريم جزيره ببه فاي روسيا هي او روسيا جي سوزي دي تركي دي فاي تشتك جالي كردا لهمبري تنابه ازيفي بباريزم يعني بيوندي نابرا امريكا وروسيا دي يجبو مثلا ايش كرنا تركيا بو هريم كردي مسكينه افيك خالك سيناريو دي ترسى روسيا هي كو امريكا وتركيا دبن ماسيده جهاب تشتكي بهفره انه اوكي بدفكي ام دبيجين نا ايرو تركي درباس نابه تزان سياسه امريكي برسكوا غوتنا كي بيجي برسه دي براواجي غوتنا وي بيجي يعني او باوري بغوتني وانا او روسيا جوي بترسه انه تشتكي بن عرضي بيوندي بن عرضي بن ماسيده برا امريكا وتركيا هي اجبر فيها بالافري خواني او دبيجه سوريا ايرو وك ريجيم درفت دائما اسهمي تشتي سوريا بكر وذات القامش له ابتديت او جهك هي هين ريجيم تيدي وبالافرقها قامش له دسي ريجيم دي فاش حتى يا روسيا هي كاره همي تياري خوجيبين او وقول بيجين او قفن تركيا هنكي كين دكه سيناريو اساسياتيه دبقوا قصده وروسيا جيابن وقناعته جبوكو في مثلا روسيا وقفين روسيا راوستين نا إيرو أما هيدي ببربر ريجيم بهرن جبو بيشاروجا هريما كردي بباراستين وقو دكتور جاني زمان هجر ريجيم في مثلا قبول بك جبوكو ولاتي خواد نابدكا وانا دي بري سوريا بري همي تاخد بندسي خوده إيرو كرد لورهنن هزي كواي لشكري هي جبو جوارازي بكو درباسي هريما واببه كارهم ما في نتوي بدوا ما في قلكي لاواز يعني بيجي تمام هون دوسي مي كفن ونونن هون كارن هريما خو بباريزن هون كارن حقي ما في زمان خو بباريزن زمان خو كاربين لفي هريمي جبر ايرو عربين هريمه عربين وقل بيجن يفوراتي اجي روجافا باكر وروجهلاتي سوريا إيرو رد بن ماسيد جيان الرجيمي بهريما مثلا دير زوري قال لك عشائر قلتنا اوكي بلا رجيم فقارفر بس عيشي خوش خورتي منين يجوجي لشكريا وعربيائي رجيم جي قلتي تمام الف هريما هاني كتبن دسي قصر يديه اميورن درباز بن عيشي مش خورتي وتنن بس يبو قلت تركي درباز تبه هريما وخرنك بلي مايكا تقرتيك مايكا تقرتيك ككريزا كميرزا ميكروفونات تقرتيه مگو هناك برسنال سيرفي مجاري ام داويه دا بگرن یا نه بگرن والله برسا كابو بس استخوازن في بيجم خورتك هي بنافي بدرخان تيلو قصة كي باكيش ديك خواسكا بين زماني عربي بس نافي بدرخان تيلو هي هذه برسيفاوي بدم من سر تليفوني دي بيجي قال له هسا دي كاري ترسكي تيخ هندري ريجيم أردوغان وقو حوثيين بسعودية كرن وحزب الله وفلسطيني بإسرائيل كرن يعني از باورم كك بدرخان تيلو سروكي بارتية كردية قال كيف ترسنا كرنا يجبر قال لك جوداي مثلا هسا دي كاري ببه مينا حوثية مينا حزب الله شما إيرو رو هسا دي هزا خوشكي بقرن يعني براشكي بستين تشكشكي بستين اجا سوريا بستين دجوا انجر ايراني يعني ناب جهنبري دولتك وقت تركي ايرو كارن اجا وقت شرن غريلا بكن هارن درباسي تركيا بكن چند كشتنا بكن او كارن بكن بس ناب بوي هيزا مزن ايرو حوثيين درون الجمهوريه حزب الله صواريخ جمهوريه تجارز باورناكم دو حسدي كارب بيج في استا كو او هزاوي لشكري قلتي خرب بمينا حدو هيزان بله بله هناك بكرتي الفيديوش كبيجم يعني طبعا نبي وقع حوثية بتيبت يجبروا حوثية عرض قرتية وشرط انها برا عرضي بخدها يعني جغرافياوي وحكومتي تبليها بس بلكي بيبي وقع مثلا حماس حزب حماس وإسرائيل بس دمرجة كده
وقتی گو پیشگرتیا دولتێکی ژێر نەبێ وەکە ئەمریکا یعنی پیشگرتیا دەولەت نەنگلێکی گرنگ بچلو ئەو کەسێ وەکە ئیران داما حەماس دکن یاوی لوبێ ئەس بەهۆڕ ناکەم کاربێ وێ ینی هەمبەرا ئەیرانی هەمبرات ئەردۆغان بسەکنێ ینی مەدید سەد لەشکرێت ئەمریکی تەنێ خۆی هەرەمێک شاند ئەردۆغان زەرفەی 4 ڕۆژەدا نابرا سەرێکانی و گرێسپی دەگرت ینی مەسەلە لێدی مەسەلا بەریارەکە سیاسیە ینی هەبوونە ئەمریکا لێ دەرێ هەبوونەکە سیاسیە بەس ئەنو بکەوێ شەڕادا هەمبەری ئەردۆغاندا نات بەهۆڕ ناکەم نەدوێ و ئەمریکا ژوێ نەکەی وێ شەڕێکی مەزن بولەوە چێ ببێ و هەرەمێ بدەمرێنێ ینی مەسەوەکە مەسەلا دنەقەبا ئەپۆزیسیۆنە سوودی و ڕێژیمیدا ئەس نەدوێ بەهۆری دەمەنا وێ نکاری جاتێر بەلێ دوی مژاریدا چەند پرسێ گرنگ ئەم بگرن سێ چار هەبێ پاشی جەم دەوام بکەن گوهار مامۆ پرسێکی وی هەیە divê birêz Doktor Mahmud Abbas gelo tu rola yekîtiya Ewropa di nav pirsgirêkên Sûriyê de çawa dibînî? Slav reis. Ez bahor dikim rola Ewropaka girêdaye bi Amerîka ve yanî Ewropa bil halê xwe wê nikaribê tilhembirî ne Rusya bisekinî û ne hilhembirî Tirkî jî bisekinê divê warî de yanî wextê gorî me dît wextê got 2019 da wextê got Trump xwe kişand ser got Fransa dijî wê bû تش نقارب تشكي بك يعني او خد شكي نورمال اوروبا ما بوا ما حضارات نا امبراطوريه لشكريه يعني هبونا امريكا دهندروينيتي دو او يا اسركيا هبونا امريكا دلشكري دا وبرياري وينا دهندرو دا او نيا لشكري اوروبا يردوفيا از بهور دكم رولا امريكا رولا اوروبا دالی کی بده خوینه دالی مسامه بید همبری اردوغان دا یعنی آواکرنا کردستان که دا نینا پرانیا هبونا اوروپا از بقی دواره کی مافی مروبا دا آریکاریا ابوریا آریکاریا امی بیجن جیانیا یعنی دوی آلی ده ند آلی گو کار به مثلا سیاست آن دولتی هندروی هرمی ده بگوره یعنی بالانسا لشکری هندروی هرمی ده بگوره نه امریکا اوروبا به امریکا نکاری تگابا بیش بله پرسکی ج ایوب علاجبی هیا دبی دکتر محمود سلاو گلو وقتا دبیجی اردوغان قستا تبعث اردوغان یا سیاست دولت کور ترکیه دیکی از بهوار دکم لبید دخل کیجا کیدی که دمو باخوی کاک اردوغان بتایبەت مێزێنە ئەردۆغان بەریا 6 ساڵ ئەو بەری ئەمکارم بێ 6 ساڵە ئەردۆغان میژۆکێ وینا پرۆژەیە وینا ئەستراتیجیە وینا دەهات گۆترکی کە مەزن عوسمانی ئاباکێ دوێ پرۆژەیە دە کار دەکرد و سەر وێ بنگەهەی کار دەکرد هەم ئەبۆریا وینا ئۆکۆنۆمیکا وینا و دوێ وەختی دە گولۆ گران بوو کاری باخەوێ و هەم يعني چەکێ ویناژکێ پێشکەش پێش بوو بۆ کاربێ خۆ بکەی دەولەتێکی ژوا دەولەتی پێشکەشدا ئیرۆ ئەردۆغان لێ بەرجەوەندیا پارتیا خۆت گەری و پێشە ڕۆژە خۆت هەندروێ ترکی دەگەڕێ ئیرۆ دەهەمبێزە پۆزیسیۆنی دەبسەکنی ئەردۆغان دووەختێکی دەخوا حەسێت کرد ترکی لێ دووەختێکی دیکە لیگە دە نەخواسێت ترکی یعنی ئەو ترکی پرۆژەیە ترکی هەمبەری کوردستانێدا ئەم تمام بزانن تای دژێ هەبوونا کوردایە وەکە گۆجارێ تێگوتن حتا المەریخی بێ ئەردۆغان ئەو پرۆژە بگەلێکی مەشاند نەها ئەردۆغان وێ پرۆژێ دمەشێنێ بەس گەلێک جارە وێ پرۆژێت خێ بەرجەوەندیا خۆدا یعنی دیسانێک ئەگۆ ئەم بزانن ئەنو وەختێ بەریا دەمە بەریا کلیکێ مگوت مگۆ ئەردۆغان ناخوازێ هەرەمەکە کوردی چێ ببێ گۆبچلۆ بێ ژبەر گۆ باندۆ ڕاوێنە وێل هەندروێ ترکی بێ خویاکردن پشتی ساڵەکە پشتی 10 ساڵە پشتێکی چێکەوێ ئەباندۆڕای گەلێکی خۆرابێ ئەردۆغان دەبەردە خۆش کار دەکەێت ئاخبێ وەکە ترکیە وەکە پێشە ڕۆژە ترکیە بەس وەختێک و ئیر و ئێریشێکە لەشکریت کێ و دخوازێت رووسیا قانە بکەی و ڕێژی بکەوێ وردە بەهۆر دکەم هەنێکی بەرجەوەندیا خۆی کەسایەتیت مێزێنی جدەبوونک کەویەدا ئەس بەهۆر دکەم ئەردۆغان جدەبوونک کەتیە دە نەقەبا و سیاسەتە و ئیستراتیجیاوی نەها یا بەریا 6 ساڵە بله gelek spas va pirsekî din heye Mehmed Dört Yeman dibe li ser sosyal medya hatibû parvekirin dibe dişûna Mazlum Ebdî yekî din hatiye tayinkirin ev rast e anna
كراست جناب هوالن أخافتنر شواد النرخين تيجيش ما مستك بس جهش طبعا مخوان أذي كرتي بيج بعدين ماني ربردم طبعا في برسي بلين هاج قالك جارام قلت يا ميزينا بيدي بارتيا بيدي و كان كيد بيشن يعني قنديل تمام تجارة قالك هم هو نصو بهورنك إنه ويد تجار يعني دري تشك جي دركبن ويناكو قيدنا براواد دركبن يعني مظلوم ريز مظلوم عبدي جنرال مظلوم عبدي بريز تجارة بينك هربي دجي خطاب قنديل بماشي هكا تشنا نقدر دكتن واخرتنا نقدر دكتن بلكي او بروجي بخويا قنديل بو جو في تياري دي كاري هالو بكي جبوني جو بدي خويا كرن سر سوشيال ميديا سر تكليه بنا دولتيرا تكليه بوربارا بريجيميرا يعني تو بروجيات قدميني ايرو وقت جوهرتن تشيبو بي مثلا مظلوم عبد هلاند بن بيكون درولا مظلوم عبد هات هلاند خلاص بو يكي ديد في بروجيات دي بمشين يعني بخدي انا زانم هاتي هلاند راسه نمشكلو هابو بس حتى كي اصي ابها راس نزن باوي ماني كاري في برسبيدي بابي ماني بكرتي اگر تشتاي كبابش ام درباز خلافه درب بله تمام شما ما دما مدت كرتي تدخل دما دكتور ترزي اخر دكتور ميوان امني كارن جيران صافيش تمام خمناك اسحنك عادكم نا بيجو ما نجد هيستي فيرنجي وقو دكتور قلت يعني وقتها قنديل بريارة ويبدأ كاروي راجيني كي تخنشوناوي نافك دهات قوتن دقوي او تكفشوناوي دي بس حتى انا جي قدامك دريج رولاوي نماي رولا كك مظلوم عبدي نماي تبكو يبقهرن يكي دي بينن يكي حاضر دكن بيشرو جده بس متخص برسا بري ويا مثلا تركيا يا اردوغان وسياسة تركيا يرو اردوغان بارتي هاري مزن جمهورية برلماني ده يعني دمكو او بريالك ده او دزاني مسوقره جو بارتياوي وهو جرين هوالي بارتياوي كارن وي مسألة بردوام بكن وقزنج بكن إجبر فيها يعني سياسة أخوة جارانتي دكتور دماغه تشتكي بيجي إجبر بارتياوي مزنة وبارتياوي وردورا بيجي أليكاريا بله بله سپاس بو برسفين توجي مجرى كما يدني كنت بيجا هديتنا أفا جون بايدن ورجب طيب أردوغان حتى هاي دوسير روج برينها أو جبينا كي بيس دولتين كنت بيجن زلهيز جبينا وان تشيبو وتركيا جي هلبت دوان بناوان بيست أو كدايا ورجب طيب أردوغان جي أفا دمكي دريج بو هل بجارتنا بايدن حتى نهال هيفي بو كو بيرا هفديتنا كي تشيبكا جاركي شو أمريكا لو بيرا هفنا ديتن جوي قالكي عاجز ببو مورالي خرابو وسياستا ويا ناف ولاتي ويجي تأثيرك مثلا للسروي كربو لجارها قاسي ساعات نظام تشقاسا أو جون بيدن أردوغان وجون بيدن لو بهبرا خبر دانا إذا تش خبر دانا شاف بنا الأيديوه بلا دكتور امريكا وامشي اوروبا وامي برسبكتيف يا جو بايدن دوسيا ملطي كرد خوشك زاني جده صالابه تكليه بسروك مسعود برزاني رهبون هي وقت جربو هي وقت سناتور بو يعني وجارك دي جار عمل بردي تبو هي وقت سناتور يعني نمي بكرامي معاونا بير وشت يعني او دي دوسيا ملطي كرد ديروكا ملطي كرد خوشك سكني سر سكني وقت جو اردوغان هات مثلا ريفابريا كوچكا سبي هاتا غارتنج ترامب يگو تكليب اردوغان رد كن جالي كيبا وجالي كيفاش كي ندور بيچك ايكونومي سرداني بو اردوغان خست ويدو سياغو بترامب رد كي بايدن رجيم ماشي بايدن طبعا سياستك استراتيجية جديد ود برباري تركي برباري اوروبا دي كردا ماشي بتيبت مجموعه شعبي كردا جبرغو انه دميزين انه تركي قالك بيش جريكي مظن يوجد نقاباوي وامريكا ذهبون خراكريه وكا استشارات وكا تكليه بناي جو خنيزيك كي مثلا بواري ايكونومي بروسيا را وقت جو بروجي داخل ياكل 10 مليار دولار تكليه بناوي كي نزيك 65 مليار دولار
او يعني بوريه غازي كشاند يعني قال لك تكليه بين روسيا رزيدت بو دكتوي واستيدا انوي ناكوكيد نقباوي ونيتو نقباوي وامريكا تشبي اباها بايدن ريفريا بايدن قبول نكر بالتيبت جبر ولوجيكي وقتيجو الجفاتا انجماني اولهي اخفت بايدن نخص يعني بيرروني جبرجو انه نامه بجرشيان جو افتكليه جو تتكريت دواري ما في مروفا ده دواري ديمقراطيه ده دواري تكليه تيجو انه بهابونا امريكا دلهندروي روشلاتي فراتي ده دفاوارة تمامي ده وطبعا خالنا دي هنا خالي لسر مثلا ليبيا مرتزقه شيان ليبيا سر تكليه بينايجو بافغانستان يعني نأو تشتيجو امريكا دخص بكي يعني قال لك بروجي دي هبون يعني نهج يعني داخل يكن انه امريكا جي سياستها جي استراتيجيه نرازيه تكلي بيرونش حتى لجفينا بيستا يا روما جوهاتي داني نامه هذا درخستن كوشكا سبيجكي وبالتالي امريكا دي تركب خوش قلت يعني ديلي صباحي قلت انه او بروجي جوجرك لرونش من روما هاتيش كاندن لبنارونن بلكي لرفرونن الجلاسكو لبريطانيا او بروجهات يعني هات اخفتن سلميديا بس بيشتي هنا افشارها هشجو اردوغان خو بكشيني جوي بروبليما جو انه والله سفيري يعني باليوزي امريكي غركا بردابني د خوجيك شاند وكا دلسازي كي بيشكش كر انه از وكا غمديني كي انه افتشيها نراس مكر اواها ريدا بايدن حتى دا ايطاليا جيفيني قلت جو وقت ما اسكارم بيررونشت جبقرك بازو دقا بانا ساعتك وده دقا بيررونشت دمك جو اردوغان قلك بروجي جمخو اماده كربون دو وقت جو بيررونشت الواشنطني وقت جو قرك بيررونشت مال كلاسكر افتمام اماجا كربون وسر شروفا كرهاش جو بيبي ساعتك وده دقا تلي ميزاني اردوغان جبرجو انه يعني بيشجريكا هاري مازن شو واجبيني جبرجو بس ببايدن روني بيشتي وينارا ايدانك او دي شونا خوي لبريطانيا لغو كرجو ازناش من بريطانيا سوجن درخصن طبعا جو او لهي نراسته وشتوينا بس وكا جو ديخ ياكرن انه تشتي جو تخص جها يدا نما حوجبو هاري بريطانيا دفيدي دا برس ياتدك شهاتا كرند هندرودا وقتی کوش 15 دقیقه بو ساعتك و 10 دقیقه دمك جو همه پروژه گودنا براوا ده هاتنه شروع وکرن بس کوچکا سپیدا خویا کرن انه بايدن لسر سكنيا سر ما في مروبا سر سكنيا او تركيا تشتي ديجي ديمقراطيه زياده نكا كاري قلت كيت كفي ناكا في موارد ديمقراطيه ده انه بشجريكا سوري روشاتي فرات شنابت زياده دمكي حتى قوتيا يعني ناكوكيا نافخذ زياده نكن يعني او بشكريك جو امريكا تخوازي حما بيشكيشي كرنا روس تركي اردوغان يا بهتر جوهات يا جوتن خالك قالك يسرك هيا ديش غيري روج داخ يا كرن والله هم بيشكرتيا قصدت كنو بيشكرتيا مثلا رجاوي كردستاني تكن رج عفوا رجلاتي كردستاني تكن و متيشيني خلاص سركا نأوبو خلاص سركا مليارك و400 هزار دولار مليارك و400 مليون دولار تركي دهندروست امريكا ده هاتنس جمدادن گرکا او اف 400 طياري اف 400 اف 35 گرک کریبانا دادگها امریکی دا قانونك هيا دبيجي الكونغرس ديا دبيجي دبي وقتي جو او خرابونك چه بو دنابراتك يا بازرگاني دا او برا هيا بيجم داندن جبرگو تركيا تكلي بروسيا ركر و اس 400 كري ابد قانون امريكي دا اذن تركيا يعني قانون شكانديا او برا هاتنا سكناندن و برا نافغرين التركي اردوغان خواست جوا برا اف 16 بي بكري جو هما امريكا قبول بكي اف 16 كي قبول كي تركي كونغرس حتى فيك اللي اوجي قبول نكريا بس شو قلت ادبي قيز كتم لا دوامك لا جبرجو تاريد كن تمام جبرجو كونغرس حتى فيك اللي او بروجي قبول نكريا
انه اف 16 یه پیشکتی بده ترکیه بس اردوغان بايدن چی يعني وكا قلتي سوز دايدا انه زي بروجي شروع بكن ببارتيا ديمقراط بلكي كونغرس قايم بك ببروجي بمشيني او يك قالكي كيف اردوغان جير هات وقت قدر كت وام غانا يعني اخفتنا بايدن قالكي خوشبو بواري هذا جبرقو ليه ميزني غيري في اخفتني اردوغان بحساب تشتكي دي خوش نكر انه لبايدن قوتيا اب خلايك امين بو لسر سكني ودميديا دا بري جو فقري تركي قلت انه ما يعني اخذتنك خوش بايدن حسكر ستر مليارك و400 مليون دولار بس دواري جبروا ليش قد حمش روفاكاري سياسي قوتن قدواري رجلاتي فوراتي دا اردوغان تشتك اخذتنك خوشك علي بايدن نكد السيده بله مامۆستا عەبدولباقی دوی واریدا گوتنێتە ئەمژی ئەوڕۆپا باشناکە ئەز بەلکی دژی گوتنانە دژی گوتنا دکتۆر ئەو شەرۆڤەرێک کرێنێک دەهەیە یعنی ئیرۆ ڕات بێژم لە ڕۆما ئەردۆگان عاجز بوو گەلێکی ژی جیڤینا خۆ بایدنرێ و غەییدی ئەرێ وەختا دەرکەوێ سەر ڕاگەهاندنێ دەبێ گومان وەیەکی دلێ خۆ خۆش بکە و دلێ گەلێ خۆ خۆش بکە انه تشتاق قزنج کرد نا غيدي وحتى نهشتنجي بتشن غلاسكو يا كليما جو او كونغري كليما قوتن هاجرتني يجي امي دوزا سروق بلديه اسطنبول بكن وي از باورن برنن والوردانين شونا اردوغان يعني هاجرتني امكارن فيجي روجك جوجا بكن سروق تركيا بيجو ما غيدي شو جبرجو بايدن قالك تجير قوتن كنت ناتو ليت باراستيه سينوريتا مثلا حجتها تاكو تبي قصد هي كرد هنن كرد دوستي منن كرد تجاري تعدل تناكن في وقو بيجين دلي خوتيخ جيده سينوريتا باراستيه بأنت شتاش تتخوازن خو قلكي تيكلي في مثلا سوري ناك با في مروفا دوي بيك ورا ديمقراطيات دوي باش هاي تجي هبه ام دناتو بهفرنن ام دوستي هبن اجبر في هاوي تشتيقو پروژه‌ین کو پر هاتبون پیشکش دکر یک باورم یک جی بسر نکرد و مثلا وگو دکتور جی مثلا رنگ طیاره F-16 و F يعني F-16 و F-32 او تجاری جی بس ولو دلی خوش کردن وقت شکی گلک شتا پکنا بلکی ام پی فکرن ام به مثلا اشتر چاره سر بکن يعني مثلا هناك اردوغان يرو گلک عاجزه و دبینه نما اجبر ايرو وزير يشر ام بيجن وزير يشر خلوصي اكدا قوت بلاني مي درباس كرنا سوري هات تاجيل كرن هات البيش خستن جبر قلق قفن ناف دولتي لسر مهنن ضغط لسر مهي جبر فيها بأف بروجه لبيش خست بله دوی مجاری دا گلک پرسه مهنه لام دهلن داویه پرسه گشتی جی هنه ام هاتون خالا خواهی چرا ام هرچند دکتر باسا خواهی پیشی دا باس کرده بو که بالافرین شرین روسیه هاتنه لقاموش لو بجیبونه اگر دکتر ای خواهی گود دوی واردات تشتکی مایان زانم لی از خازمشته پرسم دوی واردات تو چت بیجی که او طیارات چما هاتنه وی بدیتناته اگر تشتك زياده هبه البته كنت بخازي لسر باخفي هدف وان چیه البته دكتور قالك تشتاقوت كل ويتش ما هاتنا 3-4 سيناريو داني كاري حمياجي بعد ثواني ما ماني باهي بيش او ما قلتنا ماني قلتنا اوكي اجا اگر هم تخازن لسروي مجاري زيادة تشبيجن مثلا والله بعدين ماني خوشك او شروع بكر خبره از بير محمد شي يعني قوتن مثلا انه بلكي او لهيك دي ملط انه والله بعمل باريزن انه عليكي دي بجكي انه ناهي لقو تركي إيريش بكي بس آخفتنك جهنك شروفاكاري أمريكي دركتن لفيدري قد هكا أردوغان أو تركي إيريش بكيجكي وينوك مثلا عفريني بي بالفري بي بيكنين جبرقو إنه نا روسيا ونا أمريكا ناهي لقو بالفري أمريكي لسر أغزماني سوري بفرن
حتى بقول ياكرين او بالفري بطيار او بالفري بطيار يجو هاتن هناك باش ما هيك بي كي سركي بي كي هاتنا كوشتن او بداخل يعني امريكا ندجيب امريكا تسرزاني بو وبيز يعني او وقوتي ندجيب ونا يعني نقوت انه والله مثلا نكا نا روسيا نا امريكا جي بس انه بالفر بكخي شردا وبريغو اريش بكي هردوكشكي دوينادا دانا خوياكر نوې دجبن ابا لفريقو هاتنا وكو بابي ماني دا خوياكرن از باهورت مجبوني يعني دل خوشيكي بخ ناب ملضه انه بابا لفر فيدينا تيريشنابي بس استخازم تشكي بيجم از ندري لجير تشار نيكسان دكتور لجير تشار نيكسان لانها 20 طيارين بالفرن شر او كي قامشلونه بس لفيدي تخازم بيجم كاك انه بالفري امي روسي از ندو بهوريه دم انه هاتنا ويدي بتكليد نقباوه وامريكا دا يعني تجاره حتى ترمبيلي امريكيه روسي وقت قدر دكفن دنا جلدادا قالك جارات تكليدنا براوا دا هنا بري قوي كاري بكن از ندو بهوريه نم بالفر نولو قرك وبكبي يعني حرمه كردي دو او نا خويات که هرمک امریکیه بگو تکلید نقباوی امریکا و دمک افدی خویات کرن انه هر دوج که وک بابی مانی جوانی زمان انه هر دوج که پبر تکلی هنا انه ناهلن بالفری امریکا ترکی بفريسر ازماني سوري را وبلكي ويدج بسكن وقت جو تركي بكافي سينور دا ايريش بك يعني بله ام دروازه كرم بس كومنتارك بتشوك وقصد جي خستبو جي امريكا وجدولتي ناب نتوي انه نهي نقول لك بالفرن تركي درباس بناب عرضه سوري وما بي عاجز بك ما بترسينه واجي صوص دابو قلتبو امي كيم بكن امي تركي عربيجن بلا فريق خد قال لك كيم بكن يعني اف نقطه جهاتبو جنجا شكرين بلا اجبر امريكا بيدا ما داويده هات قامشلو وبتشو جهن جو قصده لدمينن قامشلو هاجردوراوي وجو تركيا جو اف هيز منن حوالي من هوغري من تتعدا والتتنا اموات باريزن وام امكانيات ونازكت بله ام درباز خلاقای پنجاد بن د نافان شرو پفچون و یاجی بیجن سوربونه دا هفدیتن جی تینا کرن و هفدیتن د ناف بینا روسیا و هیزن کردی دا هفدیتن د ناف بینا امریکا و هیزن کردی دا و به جورین جورت هف جودا هفدیتن تینا کرن هناك جي او كي تشي اوي اداره خسر وروجي بيانك دد ب اما امادنا لقال لقال سوريا جبو ولاتكي كوماركي ديمقراط دكارن لسر باخفن سینور سوریه بپارێزن بەس دموکراسیا ناو سوریه بینن ئەم حاضرن ئامادەن کول سەروی مژاری وسە باخن بەس یەکێ دنجی ناویوی عمەر ئۆسێ ئەو ژی بەیانێکی دایە نزانم کیە بەڕاستی نزانم کیە لێ بەیانێک دایە و 6-7 خاڵە ژی نویساندیە داویە خاڵێ خەدا ژی گوتیە ئەوکە گوتیە یەکیتیا ئاخا سوریه یەکیتیا سینۆرێ سوریه ام دنا باویدات کارم سوریه رال باخن اجا افانا تفپشت وی دما های کو ترکیه جالی کی و فشار دسر سوریه جالی کی و فشار دسر روسیه جالی کی و فشار دسر اف دانوستاندنا یا اف گوتنن هاجی دنا واندا درت کevin ama ماموستا عبدالباقی تو چت بیجی تمام او بخوا سي يعني وقت تجي كرم كر سي هيزن كردي هجان بيجم سي هيزن كردي نبدو كبانا ده ديك دما داوود بروسيا دام استندن كرنن وبريجي ميري دام استندن كرنن هر يك جواب برنگ کی جرنگا اب نجبر خفته بيگوبان تشتك هي چاره سر كرنك هي جبو پیش روجا قال لي كرد بريجي ميري يعني اول واد من جبر
ئەنە کەسێ چوبوون رووسیا بەگدانۆف ڕونشت بوون دیسا مەسەلا ئەنواگە چارەسەرکردنێک بێ دەبێ مافی کورد بێ چەسپاندن ناو دەستورە سووری دە واژی گوتبوو حەقی وەیە و دەبێ یعنی کورد نەیەک و ددۆنن نەتەوا دوایە لە سووری گەرەک چێ چارەسەرکردن بێکردن مافی کووردا پێکوەرە ئەف ئەمەرۆسێ مرۆڤک شخصێک تەنەیە ئەو دەبێژە گروپەکمە هەیە ئەو زلامێ رێجیمەیە زلامێ رێجیمێک گەلکی نزیکی رێجیمێک بینێ و رێجیم کێفاویش واکە سارتەیە کۆ دبێژێ خاکا سووری تەنەیە و ئەم بەس کوردن مواطنێ یعنی وەتەنداشی vê خاکێنن و مافێمە وەک مافێ هەمی کەسێ سووریە هەگەر ون بهێ لەم زمانی خۆشی بخۆین پێشە ڕۆژێ ماراوەهابە یعنی ئەف هەیە وەختا وێ پرۆژەیە وی ئیرۆرۆ پێشکەش دکە رێجیما سووری دێمە یعنی وەک نەرمبوونەک هەیە ژالی رێجیمێ باری کوردابێ سسیەوێ هەری گرنگ ئیرۆ قەسەدە برێجیمێرێ تێکریا داتینێ وە گۆتە گوتوە نەبەس بەیانێک دەرخست یەکی بەرپرسێ وا ناوی ئالدار خەلیلێ دەبێژێ ئەم حازرن ji بۆ گفتوگۆیە بە رێجیما بەشار ئەسەد بکن بە رێجیما شامێرە هەردەم وات بێژن لێبەلێ رێجیم تجاری وێ قیمەتێ نادووە باشە ئەمێ هەف بکن و ji بۆ کۆ ئەم چارەسەرکردنەکێت نابەرا خۆوە چێ بکن دیسا ئەو هەرێمێن گوتناو بەن دەستێوە دەنن ئەزێ بەگەرینم دبن هێزا خودێ بەزێ مافێ کووردا پێکوەرینم یعنی ئەو لیستەکەکێت لیزن لێ ئیرۆ رووسیاژی کەتی هەولێدێ رووسیا دبێژی نا دبێ قەسەدە و رێجیم لێ هەب باش ڕوونێن ئەف هەرێمەها بێ پاراستن ji بۆ ئەف فشار و گەفێن شتێکی تێ ئەمواژی ڕاوەستینن و بوێ نەبێن لە پێشەرۆژێ دێ دەوێ چارەسەرکردنێک بێکردن و کورجی بگەن هەنێک مافێخوا و ئەف هەرێم هەمی یەگۆش دەستێ رێجیمێ چوونن لە رێجیمێ بەگەن بەێ ez vegerim doktor bi van hevdîtinên ku niha mamosta Abdulbaqî bas kir lê dewleta Sûriye ji rejim jî van roja dezgê xwe yani hinek saziyê xwe ku wan îşa xeber didin civînekî çêkirine li ser bi Kurdara çawa li hev bikin û tiştekî nedine Kurdan û wana jî razî bikin haya we jî heye evkekuha civînek بنا حسنك يسازي سكنية بس يعني نجوكا رجيما بشار أسد ويا باس از ندوي بهوريه دمغوي بغهرتن دبردرباري ملاتي كرد تشتي وقتي جو اخفتنا دكي وما في ملاتي كرد يا اما فشار روسيا يا اما دخازي قزنجي كي دوارك سياسي دكار دكي جبوني قزنجي كي فيش نادر جبر يعني حتى جارنا ابا خفتن كي جرو ريفبريا خسر ويفقري وقتي جو 2011 12 مثلا خصنا دستي ده حرما كردي وديسا نوكا كنها بيجي بيولا خلاص ما كاريخ وكر وكرم كجوره حرماوا يعني بيشتي بقى كوشتنا وا شهيدا وفيري ببرياغو اباكري وامريكا كتيا هرميدا وإيرو رجلاتي فراتي بوا بجريك بجريكي مظن تشدنا دناف سوريا تشدنا دولتي دا يعني ويري ببريا خسر و دیسان که وگری سال 2012 و تکیه خبر رژیم ربکی کرم کجوره يعني أباها قوبيكرن طبعا بيكون ويرانك جوارة جو بارتيا بيديرا وش بارتيا دي بيكيكيرا يعني أو بخد خوزي يعني دوي حالي دا قوبيتش تيها بكي تاليا خود ديني تاليا تاليا كرداجية تاليا مانتانيني تاليا كرداجية بيخالي وبالتايبت إيرو ريفبريا خسر وقتي هري از بخور دكم تاليا تبقرا كردي ملاتي كرد هيزا كرد داخوازيا كرد دهندوري سوري دا هكا بجار كيرنا چه بسوي 100 صالي باش تبي يمكن لفيدري طبعا لفيدري چلو كارن بباريزن چلو كارن إيا تكيليا برجيم ربكن وبهابونا روسيا وبهابونا أمريكا وقتي قو تبقرا كردي تمام بشي خوبا ريفبريا خسر انجماني نشتماني كردي پاشه دي يه هرمه يه هيزا كرد يعني بشنا دي هنه تبقرا كردي نبهردو تنينه يعني بشنا گران وخورتن چن بشي روشن بيگي بشي سياست مدار بن يعني گو تبر شاندك كردي بناوي ملات كرد آوا بكن وبيجنا امريكا بيجنا روسيا اب شاندها بناوي ملات كرد اخبي هنگي بكاروي باندور اخوا الرجيم يجي بكي وقد اخوازي اخوا
بلکې نو کا دازه خو د سوینیزي کې د خوازي به حتی بلکې پیشګری کا فدرالی کې پیشکش بکې هندرسر ماسه او گفتگو وکړي رژیم تجاراج عالی خو و نه حرمه کا کردی آوا نه کې ولج کې اپوزیسیون سوری یعنی اپوزیسیون سوری وقتی کو تکیدیا مافی ملت کرد فکر شروبت کې واره کی سیاسیت خوازه بده خویا کن ولا از اپوزیسیون كانت نشتمانی ما بالنسبه لسوريا اذا بجريك ملت كرد دزستي ملت كرد تكليا بريجيم را يا اما بلاوازي تشم بي بكن وقتك بلاوازي بك تبا ويتش وك الدار خليل دي ناخذ نافاج بيجم وتكليا مثلا بريجيم را بكن وقبول بكن بابن الريفبري كفتشوشك هندروي هرميدا يعني بدا هي جارا ما قوتيا انه موقع او مربع الامني يعني او لهي ي رژیم بشار اسد یو قام شو دویت حسیش د مای او کسیگو وک گروپیگو رژیم پشګرتیا واتکر ګرکه د سپیکه دا ریبریا خسر او هلاند بانا ازادي کش خوره خلقات بانا بریا راوي جموي بانا د کاریبو تکلیا وینا به هذا کردی دیر سهل تر بده طبعا السياسات د حمتش هاتي كرن بس وقتی کو وی کاری ها بکی و وی گاوا ها بکی و رژیم را کنگوی تکلیه بکی و هری بردستی بکی ویرانا بله دبک اوجی سیاست کنها افدما های داویه گلکی ایریشه کم ام بعست کنس بدل سر او ناجد ترصابن چوبن خونيزيكي از بهورتكم نشتر صايكك اج بهورتكم بلكي اوج كي سياستك ماشين يعني اوج كي مثلا وقت دبلوماسي كد ماشين انه مثلا وقتيكو قصد بيجيت بكوارم تكليه كنت بينا نقوم نتجي تكلينا وقت مثلا جوج بيش الرجع سوري بيش بدين نشما ام نتجي بينا نفس الريجيم جولتك وقت ريجيم مثلا بربرسياري يكتيان بدولتي غير بيترسون وقتی گفت بیشتر به کار می سر دستوری می برونن به آخر رژیم نبینه رژیم شانده خوشش یاندیا دبینگه ها خود رژیم تجاره و به اپوزیسیون سوری را دستوری چینه کی بس اول استکا سیاسیه وقتی گفت بینا دولت تمام دجیوی بن لبیدش که ریبریا خسر های ولیستکیت کی و ابنات شکی خوشه یعنی وقتی گفت رژیم به کامی تکلیه کند بکرم که سرچاوی می تکلیه بکن به آماده بونا روسیا و امریکا اپوزیسیون حتى اوانا جارك دي جارج ائتلاف يجي خصيغو كامي تكليا بابرا بكن يعني اباها بلكي مو بيسانن يعني قالك جارا قوتي ائتلاف يعني اپوزيسيون سوري امي تكليا بابرا بكن ومي قوتي قوتي كوميتي نقابه خد ابا بكن كاركي سياسيه طبعا وشكي بيروز از خود ميزان مزانبونه كد بردو كاربن سر برليز بله ما مستعبد الباقي الدم هاي الداوية بلكي بيشيجي وصابول أم جنيزيك فهاي مجنة ويا جي هاي مجنة للدم هاي الداوية جن خوشينا كورونا كوفيد 19 كد بيجن للرجاوي كردستان براستي روجانة قلك كستنا كش دمرن وين روجة دنا روجة كده 24 ساعات ده 39 كس اكو ام دزانه كتبوا مديا 39 كس دروجه كده لروجاوي كردستان جيانا خوش دستانه قالوا له كيماسيا في تشتي تشيه ريفا برناوي كاريه درمانتن ياجي جيتن ياجي خلق لاقادار نابه فا دو جبو هرمكي جبو دهر وجي قلتنا او كي درفا قدغا درفا دانينا لتبقى لباجار تبقى جبو دهر وجي او دانينا كيس درناي درفا جبر كنا خوشي زيد كوفيد زيد بيه دوی وارد آگاهداری چنه بله اسپاس گلک جبو وی پرسه خورتا کی نویسانی بگوت بو تشته گوهند بیجن حمیل سر مدیاته هاتی بلاف کرم تشکینو نابیجن از تشتکینو بیجن بری ما که از چیک بوم لپراغ بوم به سرکوزیر جیگر سرکوزیر چیک رونشتن وک اپوزیسیون سوری گو کارتوج هریما روجاوی کردستانی چی داخوازی وهنن پیشه هر تشتی مگودوی آو کاربه هگر کاربن پیدا بکن باش گلکی و هر وکی مثلا نخوشا کورونایی گلک هم واکسینا جوار بشینی تشتی گو جامر گو بنی درو جام ما
بابەتێک ژێ ڤاکسینە مەشاندی ڕۆژاوای کوردستان ji ber di wê demê de Emerîka jî nexweşxaneyên wekû di meydanî yê katî çêkirbûn ji bo ku oksîjenê pêk bînin hazir bikin ji bo ava kesên got korona dikevin mihtac oksîjenên ewa tişta li Hisiça ava kirbûn û tiştekî baş bû. Îro rewş bi gelemperî xerab e. Li Sûriye gelemperî xerab e û bi kêmasî jî bi taybetî jî li herêma me ya Kurdî ji vê rêveberiya Xweser belkî ew nizanibe sîstemekê deyne ji bo mesela vaksîna, ji bo mesela xweparastinê, ji bo şîretkirina millet, ji ber em dibînin gelek çalakî li Hundirê qamiş li çê dibin hemî kes bêmaskin gelek nêzîkî hevin gerek ev yani rêveberiya Xweser sîstemek ji vê meselêrdanî ne. Îro me bihîst ku vaksîna dûa dane xelkê yani xelk vaksînayê kê birinin derziyayê kê birinin derziya dûa îro dane xelkê. Nizam çendî ew mesele sîstemek tê heye gelo yani ew navê hemî xelkê cem wa qeydkirînin kesê ku dibe ya dûa mesela ya berê hemî xelkê biriye an kesên mezin bi emer birine an na yani ev mesele hemî em nizanin li Hundirê welat çi çê dibêjin wilo ne sîstemek heye yani wilo tiştekî tevlîhevî heye. Em hevîdarin ku rêveberiya Xweser sîstemekê ji vê meseleyê deyne gelek îro gelek dewletên dî ez bawerim ê vaksînên ev ê zêdî wa mesela gor Nerwêj mesela wê gotin 8,000 derziyê zêde cem emanên em karin bavêjin hineka gotibû navêjin ev welatên feqîr li Efrîqya li Asya mihtac va derziyan eger bûn dema wê neçûbê hûn karibin ji war biştine gelekî baş be. Wê demê rêveberiya Xweser karib têkiliyê va dewletên Ewropî bike ev kesên ku derziya wa zêdenin karin bişînin ji xelkê xwe re derziya dûa an jî heta dibêjin belkî heta derziya sisiya jî ana çê bibe ji bo xelk baş bên parastin. Belê. Dengê te qut بله دکتر دیواری دا تو گوتنک تا یا جی تبنیک تا که هبه او که اگر نه ام در باز خاله والله يعني اگهی مسترویج که کورین و که زیاده یه گواه مانی گوتی بیست هناك امریکا هناك واکسین جوار شیان دبون بس دخاله کدیده هاتا آخفتن بس حتی نظام چی قاسی و اوستاد به آریکاری جسوری را پیچکی کم گوش بر گوسازیا سیزر هناك نهشت مافی مروفا آریکاری بشینه دریه رسانی ده yani diriye yê govekirî bi biriya dewleta ji ber ku Rûsya xwest ku çi vaksîn ya çi alîkariya gobê lazim e diriya rejîmê bibe evna bê sedemek bes heta çi qasî Amerîka ew vaksîn gotina gomeşiyan dina gihandina Rojhilatê Furatê ez vêna nizanim bihîz goyê şîwê şiyên nû hebûn tiştekî wilo heta behsa milyonekî jî kirbûn vaksîn bes nizanim heta çi qasî va pêk hatiyane. بله يعني قالوا ام دزانن ما مستا ام دزانن بريا كي دچه بريا كي بلد به براسي الازفنا نزان بس بتيبت يعني روسيا خاص كوتشتيغو هاري دريا ريجيمي بس ياغو امريكا وانا ودريا كريا مبا يعني دايركت شوج ريغبريا خسر يعني او بيدرابن يغو تشكي او نا امريكا او غاند نوي دريا تلكوش روابا يعني دريا عربيه درباس كرنا او واز نخالك دي بيجم جاي قالك جار رخن ريغبريا خسر دي تكرن ان والله مثلا دي نهي العالم دركبي يا كارنكي ميزنا دولتي دنيا تمامي ولدكن امريكا ايكونوميكا هنا تقريبا سري صدي سه كت جبرجو إنه دمك دريج نهشكو عالم دركبي ترى روسيا إيران هذا دواري يعني دوارة كي قال لك خراب ده جبروي عادي يعني دولة الدنيا تمام باجتهاد كن يعني بس حمدش كي الأواز بني يعني قال لك لفيدري جبوني جو عالم يعني بهزاري عالمي دركت نصر ميديا وانا خانية واجد استوى شون كاري واجد استوى شو دركت نشارعة فرانا ما حتى إذا كي بايدن وترامب جد سبي كده آریکاریه ابوری عالم رشیاندن دیج اجارات سیاسی آریکاریه دشینج عالمی را جبوی واناج که بس
وەکارێ بەبەریا خۆسەر گەرە و ماکارێ vê alîkariyê ji milat re bike ez nedê biharî dim dwarê aborî de nedî mustewayê de vî karê gotkê got dernekene şara neçin civata nekin ez bahor dikim tiştekî dwarê dî ewlehî de yani dwarê mîdya de medîsîn de yanî tibbî de دكتورية تشكي بقى تشكي راسه يعني نشاشة ولو مش أنا ملط بيتي شيء بس بيناوي خرابون شيء نعم دكتور ماجي نقول تشتكي خرابة يعني هالبت أم تزانين كل دولة أوروبا دولة نظام تشب بالروجان خلقي برندان دربا بروجات دهندر دامان بلكي بمهامان دهندر دام لي إما ام باست كي قران ها كل حميد دنيا دي افا كتيه ابن خوشني دي كم بيا ياجي تشارج راحت يديتن للولات ما هرمكي ولات ما او قصاص زيدات با او جماتيشينا ام داخفن كام تشار سريش بوي ببينن تش بيشنيار هنا جبوي ام بيجا اگرنا دولت جلكي او لباشور كردستان سه سرهف نشتین کس برکی و در و کسی نگود خرابه زانگاه شاشتی دعالیه هنا شاشتی وقتی گو جهالت به نزانیه به هو قبول کی لشاشتی وقتی گو پلان کری به او یاگم هوتشینی اب مخابن دری ببریا خسر ده هر دو عالی هنا قلب کی جهالت تکرین و قلب کی و ایدئولوژیا چوت ياغو نجي خدا او تاني مخابن بهردو عليه جهنه يعني از دائما بيجم انه ياغو نزاني بوني بحمد تجي كار يعني برين هكار ولا نكرنا از ويم هو وانا ماشيني مو بهيفيت كنغو سراس به وهين ببن بله ام هاتن خلاف داويه ام دزانن كدنا بنا باشور باكوردا بريكي هي بر او بر ودريكيه و او كامانته يعني كنجي خراد به كنجي او دبا يعني بريكي براستي كمرمنا بداينا بيجا برا نينا اجاج بوي بقاسي كما بيست لباشور كردستان بروجي كي دانا تشكرن او بروجي قاسي بيويست برا ترخان كريه كوي بريتشيكه ليجا نظام كاتشما داس بيناكه امويج ماموستا عبد الباقي ببرسن اجيتاريا ممكن السرهبه ام جو دوام بله كرم بله بريار هاتي استندش حكومة هرمي وزارة ايكونومي ومالي كوتي 20 مليون ترخان كرنه اجبو آوا کرنا پرکه درست دنابرا هر دی پرچین کردستانه هرما کردستانه و روجاوه براستی جی اف نزانم چندی پوچتا هرما کردستانه ایرو آمده یگو یکسر به پروژه لدارخلین آجی دمک بخور از وی نزانم لی بله هبونا و گلکی تشتکی گلکی گرنگه گودی پرچین کردستانه به پرا ام باور من پرا گلکی مزنبه و تشتکی گلکی هیجابه و آلیکاریا هر دو طرف آجی هری من کردستانه بکه چه باشور و چه روجاوه به و خلکین و تجارتا و گمرکا و تشتکی گلکی به سوده بش هر دو آلیابه از هیدارم گو خلک روجاوای کردستانی و رببریا خسر انسان پوزیتیو بن لهمبری وی پروژه جبر نجبو پارتیایی نجبو پارتی دموکراتی کردستان عراق و نجبو پیدایی جبو ملت کرد جبو پیشروجا ملت کرد جبو کردستانیه فاف پروژه گوهات لدار خستن هر دو آلی ببن آلی کار جهوره دقل گو پره ترخان کرنه حکومت هرمه پره ترخان کرنه ويا يعني قالك برجوانديه وهي وحتى دبي جو بروجيك امريكي بيجي جبر امريكا وطنق امريكي كردستان هميتش كردستان دات كذن دشون روجاوا قاربه حتى امريكي جو او برتر خان كربن قلت من تشتكي درست قنج عبرك بله ام هاتن داويه مجاري خوالي از باورد كم قالك برسنه اگر حواله موان برسا يكو اگه ما مستوى بعربي قرأت بيني إذا إدنيجي هوالي دن أجهبن عربي تبيني وأجتنا بن عن كنترول بكر ميرزا بله مش هوال مش كنترولي محروم كر أجت
او كارم بينن يعني تشب عربي بتشب كردي بله برز محمد فخری قیاد بیجه برز دکتر محمود گلو دسر پرسگریکا کرد دا لرجلاتا ناوین نابینا امریکا و اوروپا دا پرسگریکن استراتژیک هیا آننا گلو د سر پرسگریکا کرده لرجلاتی ناوین نابرا اوروپا و امریکا دا پرسگریکا استراتیجی هیا نه از نا بینم نو بک یعنی ها پرسگریکا ملت کرد حتی ویکل که بتایبت یار بریا خسر کوي واره کی استراتیجی د نابرا هر دوکا دا بس یعنی استراتیجیا وانا و تعداری کلی بکرین وقتی گو صبح هر دو دبجی بردن گو حرم کردی رجلاتی پوراتی شو بازستی و هری از باورد کم اوی و پروبلم که جوا استراتیجیا و رجلات نابین بخلقی بس از نده باوریه دم انه والله استراتیجی اوروبی و امریکی بگران بونه کسر بنگها مثلا امی بیجن وزارتی وای بروانی یا وزارتی یه دربا ولسرت سکنن دکنه وکاپس گریکا که استراتیجی وسرت سکن و شروعات کن حتی وی کلی که نو وقتی گو بکنه وی آسته امی ایدان نکلیلین از باورد کم دوی کلی که ده ها هیوی که مهاوی کردستان گجی چه بده وقتی گو ببی پس گریکا که استراتیجی نابرا هر دو کاده بس هر دو یعنی هر آلی که آلی خواه دک تکلیه دکی جارنا دواري او لهيدا جارنا دواري ما في مروفا دا جارنا حتى تكلي واري سياسي دا بس حتى فيك ليكي ندوي وارك استراتيجي جرينده بله بونيه جگر خوين پرسکی کریه دبه پرگالا الهفکتی ده ون چوا پیش روژا کرده لروژاوای کردستان دبینن اجا کیجوه برکک ماموستا عبدالباقی برا برسل كلام كبايا سپاس گلکی جبر سلاو و ریج بو خوشکام بونیا جگر خوین حوالک می اوجی دیکی تی اگشتی آنی بسکار روژا موارن کرد بگومان ایرو رو دما کرد نلهب بین و پلاتفورم کردی تنه به بنابرا گم بیجن ایرو ده زن مزن انا کسی و پیده و پارتین دورا پیده هگه پلاتفورم که آونه کن و روشامه کرده لپیش روژه ده لکردستان روژاوا و نباش جبر هر یک هفسار تیخ دستی خوب آلی خوفتنی بکشینه و هگر تقزنجبونک هبه و قزنجبونک گلکی کرد به هندک به لاواز لیبل دما کرد ببین یک دنگ ببین یک پلاتفورم بناوی کردی باخرن و دمه و گود دکتوری کرم کرد و هزاوال هنبری رژیمجی قویم به به هنبری دولت اوین داگیر کرجی سوریا رو و هزاوا تن بقویم به و داخواز آوا و دنگی وا بلند به و داخواز اینوا گلکی بو مافی نکوی و بلندتر ببن بله ام دبیجن البت تأثیره یاجی باندورا دولت دروهه لچاره سری دست مده اوجی یکتیمه بگو ما ایوب آلاجا باید و گلو سیاستا جون بیدن لهمبر ایرانی و چوابه دکتر ما بسا فيكير لأجر دكتور تخزهنا كده تشابه براسيل هذا آخفتن حتى بايدن سيرفي آخفت كونغرا يا بريطانيا قلت إنه بجريكا إيراني هاي نيجيك بتجي يعني دسبي بكيش شربة بكيش راس بي بتيبت خالكش خالي جرينج يجو أمريكا ناخذ دست بجفتوجوي بكي وسراز بكي أولهية إسرائيل إيران حتانها وأولهية إسرائيل نادي خيا كرن جاري يجو بيجرتيا حماس دكي جاري بيجرتيا حزب الله دكي جاري يعني تشكي قدشين سوري افتمام دكبوي باندوري دا أمريكا ولو نادي خيا كرن سر ميديا بس أبيك جوا خالي جرينجا جوناهي لي تكلية ونا ببن بإيران إيران يعني نا قال لك جراج موايا جو إيران ناخوازی گوت تکلیه بامریکا رب که بنگاه خود امریکا ناخوازی امریکا دور پیشبونه کلی خستیه ایرانی اکونومیکا ایرانی ج تقریبا 200 مليار دولار گهای 8 مليار دولار سالانه يعني گرگم هو بزن به اظن دکم پیش روز ده وی گفتگو چه ببین بس وی گفتگوی وانا دست ببکه وی بکه بهترینات برجواندی اسرائیل وادا ماشین یعنی دوی ایران گلکی خال هنه گرک خوشی بکشینی
حتا گو ئەو ینی گفتگۆ ئاخفتن دیسە دەست پێ بکەی. بله ez bawer dikim pirsê me neman em jî hêdî hatin dawiya bernama xwe ji eger hebin mamoste hema ji doktor dest pê bikin gotinê wê dawiyê keremkin pêşkêşkin. سپاس ji hemê guhdarê delara, spas kesê pêşkontrolê, spas ji tereka ku ji bavê manî re ez hêvî dikim goma tiştin şirovekirin ser teman ev axiftinê ku ser mîdê derdikevin mov bîr baweriya xwe şirovekirinê dibêjê dixane dîde gelek tiştin hen û çend digihine me ne ku ser mîdê derdikevin yanî ez xaleke tenê dixwazim bêjim û pêşe roja miletê Kurd di hundirûyê Sûrî de yani babûna rêveberiya xweser bê, babûna Amerîka bê ya Rûsya bê, ez meyzênim wê Kurd bigihine xalina, bigihine axiftina tiştina. Bes gelo ev daxwaziya ha ew daxwaziyê miletê Kurd wêlgor kêfa miletê Kurd bê, got em weke xweşka boniya goda xwekim divê lawaziyê dibin û divê cidebûnê dibin, divê nakokiyê navbera me dibê, ez bihor nakim got weke daxwaziya me û gelekî jî kêmtir wê ji daxwaziya me ser bikeve. Lê wextê ku em nêzîkê hev bibin û tiştek projena xweşik di navbera tevgera Kurdî de çêbin weka nêzîkbûnekê, ez bihor dikim heta asta federalî jî heye em bistînin. Xaleke gelekî xweşik hebû ser wê Prag û di neqeba her du heremê Kurdî de mezin ew herem ew sîmalka weke boriya xwînê bû di neqeba her du herema de. Xwîna Kurd tê vedişî û tê. Yani ew laşê Kurda her du alî xwîna we tevlî hev dibe. Wextê ku ev proje bê danîn, projeya ku pir bê avakirin, ev tiştekî weke bavê manî gotî belkî navdewletî destê xwe dê de min. Ji ber wilo ji weke bangekê ji rêveberiya xweser re ji ber ku proje Başûrê Kurdistanê pêşkêştiye. Rêveberiya xweser heta welew alîkarîke aborînekê bes alîkarîke remyarî weke gotî pêşgirtîkê jêr bike. Ava ha Kurdistanê nêzîkî hev dike. Ev proje di car sê cara em ser axiftina 2016 2018 me di car sê cara ev pêşkêş kiriye ku projeka me pêşkêşî Amerîkîya jî kir û me pêşkêşî her du herema jî kiriye got bibe yanî pir bêne avakirin. Heta me plan qediman ji bo ku sê pir bêne avakirin. Sê pir di herema di navbera her du barçê Kurdî de bêne avakirin. Yani me danî got yek ji bonî sivîl e, yek ji bonî çûn hatina leşkerî û rimyara wana û ew ji bonî bazirganiyê. Ev proje me di car sê cara behsa vê kiriye niha wextê got deynin tiştekî gelekî hêja ye ez hêvî dikim got ev serkeve û bibe weke gotî gavek ji pêşe roja Başûrê Rojavayê Kurdistanê re. Belê gelek spas. Mamoste Abdulbaqî gotinê te dawiyê گوتنê dawiya spasiya doktor dikim ku îro ew jî bû mêvanê vê xelekê nêdarin heftiya bê em dîsa doktorekî dî bînin. Spas gelekî ji bo hemî hevalên ku me şopandin gelek dostê me hebûn bi rastî navên min li ser telîfonê min wa dinerî û komentarê wa dinerî. Spas bo teva erê me navê Onanî Ziman lêbelê em spasiya wa teva dikin. Em spasiya kesên ku li backstagê jî dibînin heval Ozan baz vê cara navî rast bêjim xweşka Newroz. Gelekî spas bo te jî kek Mirza. Belê gelek spas bo cenabê doktor ku 2 saete bi me re ye hêvî dikim em carekî din dîsa bikarbin carên din dîsa bikarbin bi hevra rûnên lê ew tiştê ku ew nivîsandibû di bîra me de ye ku got li ba min dokumentê wî heye em ê bernamekî taybetê eger ew jî bêje here em ê çê bikin. Ez gelek kêfxweş bûm ku me doktor nas kir û di bernamê de 2 saete em bi hev rane mala wî ava her hebî eger neçe em ê di stûdyoda çayekî bi hev re vexwin û dîsa mamoste Abdulbaqî ji bo te jî gelek spas û şîrovê te jî her wiha ji bo bînerên me ku ava 2 saete bi me rane bi têbiniyê xwe bi spasiyê xwe bi kêfxweşiyê xwe û bi pirsê xwe bi me rane ez gelekî spasê wan dikim û spasê hevalê xwe li pişt perdê dikim ku tenha cirma me kişandine îşê me kirine
geleki spas gelek spası ve hamiyatkem و حتى haftaya ki ncareki dim biminin dixir و خوشیه da mala ve ava hûn herhabin. Spas, min xêr xoşî. Mersi.